apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika magayam ti lumabas kasinsin Juana, dumagas ka pa at kapita. Sa payagdardarasak kasinsen. Adda ka di ibagam apagsayatan. Adda ka sinsen. Makiasawa ni Nimfa aka anakam. Ay nawaw, kaano ka sinsen? Inton umay abulan. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Ay sabagay, adda mo't iti husto nga edad. Wen ka sinsen, umay kayon to Awen, umay kamin to. Mano ababoy ngay. Nday tatijak pa'y sigurado. Basta umay kayo lanta Dito'y balay magkiditi pa kaangayan na. Di mayat ka sinsen. Asidaglaan. Wen Day talaang tibagam. Tanawanan, agpatuloy akon. Kas na ko nakitay kat agdardarasak ka sinsen. Day talaang ka sinsen. Sige, agan-anad ka. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Asinaw, Nimfa. Ni Nimfa, ang anak ni kasinsin Irene. Tagaano kanungay? Day tatijak na sa lunsod. Anya? Sa anak nga intrisado, no tagaano ti asawaan na. Iso adjakon sinalunsod. Ay nawaw. Na, apayakas tamot tanti pagpagam. No intrisado ka, mapan ka ije balay da, tas si kamis mo tag sa lunsod. Agsalsaludsod lang na tao kastamot tanti ibagam. Ay una yun, ay abakal. Si kamat kayam ti masabat ka o kaanakan Nimfa. Kumusta kayon, Tata Tonyo? Ay, nasaya at tamot kaanakan. Anya jay nadamag ka. Ha? Makiasawa ka kanumot tayo. Ay nawaw, day talaang gayam. Kunaklakit din, no niya tibagayo. Tata, makiasawa akon. Agkasar kami ni Tinobyok. Ay, wan, mayat na ita. Nadakamutan iti husto nga edad. O kahit taga-ano nga'y may. Benggit, Tata. Ay nawaw, nagadayaw. Di manon kamot gaya mon ijay. Kaeskwela ak idi, Tata. Ay, sumot lagayam Kaano nga agkayo kayaw ta tumulong ak? Inton Sabado, Tata. Sa dino ti pagsasabatan mingay. Mapan kay laengan ay di balay. Usarin nyo tilugan ni Uncle Francis. O sige, umayak taw kaanakan. Isulang mo ti amok may tulong kaw. Agyaman naklaunay, Tata. Dakkulan at tulong dayta kada kami. Agyaman na klauna ay tanakaumay kayo kasinsin Juana. Ay nawaw. Apay kasinsin. Isu ka di da ti pakiasawaan ni Nimfa. Wen kasinsin. Mikoy tinagan na. Ay nawaw. Payakas jay mo tit suraan na. Anyat kayat mo asawan kasinsin. Ay kwa. Awan kasinsin. Guwapo mo't gayam. Ay nagtangos ti agong nasika. Kunaklaki din no adda ti madi akayat mo asawan kasinsin. Ay awan mo't kiti kasinsin si kamat. Panawang kapay bait kasinsin. Adala ramida. Okay, awan parikot. Ay una yan. Danda ni may law anak ijay Ang nukit kita at ti pakiasawaan ni Nimfa. Kaslada kurkurang na talaga. Wanaw, talaga nga agpala dayjay alalake. Adamadlaw ko kini ang Tijuana nanang. Ay nawaw, anya day tamadlaw mo, Nimfa anak ka. Kaslakat katawaan namot nila kay ko. Sa bali ti panagkita na. Iti anya aga po kung mga aramidin na ti kasta.
Jak ammo akin ni auntie. Amangan mo, no na misinterpret mo laang. Saan nanang? Madi ti atap ko. Imbis nga aginjoy ka, sa balik din ti pampanunutam. Madi nga rod tirik nak nanang. No daduma kat kasla limod ngoy uyawin na ti asawa. Kas kumaitay. Di mulatan ikaskaso ni antim anak ko. Isupay ki di day ta apaka-istrisam. Nakitam di asawa ni Nympha, Tonyo. Ay nawaw, napanak nga ron ba? Siyempre nakita ka. Awan ti madlaw mo kinkwana. Tas kumaitan niya. Kasla dakurkurang na. Kasla balasi ka. Mangrugi ka man ako na kaon. Kati sumat. Di mo nakita ti garaw na aya. Di ka man nagsawa kasta. Kasano mo tanay bagam nga agbala di tao. Doktor ka aya. Basta. Iso mga minti madlaw ko. Kasano ko mga dakurkurang na kat normal mat idi kinasaritak. Sika ngay, impadas mau a kinasarita. Saan? Matlagayam. Tila madlaw mo mat. Nagsasao ka kasla ammum amin. Agraman normal at tao, ibagam nga dakurkurang na. Ay nawaw. Nasaya at tanalagip mo tagpasyar, Shirley anak ko. Wen tanawaya anak mo't nanang. Kat, kumusta nga iti kasar ni kasinsin Nympha? Madimat? Ay nawaw, kasano amaday nanang? Diyan na asawa na nga road. Oh, apay, anya ti isyo iti naasawa na? Kasla dakurkurang na sika. Anya? Agban lalaki di dayjay. Ay na, grabe kayo mat nga agsasao nanang. Kadi sumat. No sika ti makakita iti garaw na, ang mga no panunutemet nga dakurkurang na. Ay na, saan mat anasaya at tikasta nga ibagbagam nanang? Amangan mat no naira na laang. Ay saan? Sigurado ang itinakitak. At dalaki di kurkurang dadya alalaki. Ang adamo nga minitsura na. Iso siguro ang nakikalay sa ni Nympha kenkwana. Ure kas jeti kasasaad na. Si kangay, kaano ka maangay ang makiasawa? Ah? Dandanin nanang. Ay no kasta, adamot ten plano yaw. Wen nanang, aguray kayo langan iti 2 bulan. Grabe mo tis istoryaan ni Tijuana kadagiti kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, anya tis istoryaan na iya. Adda kanukurkurang nila kay ko. Agbala, agbagtit, kun nagadung agkakasakit a balikas. Naa, apay kanumot akastat ibagbagana. Saan ba't nga agbagtit ni Mikoy Dayta nga rod nanang. Ang mga nadalaang tinakita na kini Mikoy adi na nagustuhan. Nalabos mo't ta ibagana nga agbala tipada na ataaw. Di nan sa amo a professional nila kay mau. Jak ammo akin ni auntie. Bayam, bagbagak day ta kasinsin kaw. Awan karbengan na amang iruruman iti manugang kaw. Isuki di ati ada kurkurang na. Apay kasinsin, iwarwaras mo kanuma nga ada kurkurang ti manugang kaw. Dajay ka day. Awan, inistoryak tay sumot tinakita, idi kasarda. Anya? Kaslagbala talaga. Ay, tanangam ti panagsasaaw. Professional day jay kasinsin. Anya? Ada na talgad at trabaho na dayjay. Sa ita, ibagam nga da kurkurang na. Di ka mabain iti kasta nga isaw-sawang mau. Ibagbagak laeng mutan niya ti makitkitak. Ay nawaw. Wanaw, umapal ka. Tanimi ko'y tinagbalin ang manugang kaw. Isu akas tamanang ti ibagbagam. Basta, agbalalakit di dayjay. Maminsan pa'y kasinsain. Maminsan pa'y nga iruruman mo ti manugang kaw. Siyak ti makalaban mau. Kaya't munsamat ada itak tangiwat mahuana. Ay nawaw. Apay akas tamanin ti bagbagam si katunyaw. Sang kaistoryam kanumat nga agbala ti naasawa ti kaanakam. Ibagbagak laeng no niya ti makitkitak anya. Agbain kamot professional da dyan. Ada na talga na trabaho na. Kasano kumaama kapasano agbala. Anyat amok ngay. Pangasim di mo labsan ti agistorya. Apay nga affected ka launay. Kat saan mo't asikatidakda ka matag.
nakababain nga road iti tao. Anya tilaban mo ijay kat professional na ijay. Kan awan karbangam amang ibagang agbala ni Mikoy. Doktor ka aya. Usto nga rodin agtaldakan. No si kamot nga ta ti pangimbagan na iti kasta. Anyang atama ti mariknam. Agpasyar ta ijay balay tapno makita da kamot dananang kantatang ko. Una, mabalin na tamay. Kat, kaano ngay nga rod anawaya ka, Filimon? Mabalin inton Sabado. Nga masapon nga agsublita matlaang dito syudad no Domingo, tada trabahok no Lunes. O sige. Nagasanak to dito boarding house ko no Sabado. Katuanan agpakadaak nga rodan. Ay nawaw, itulog ka ni ti boarding house mo. Saanan? Kabaalak mo ti agawid. Agi na nakakit din. Amok anabannog ka iti trabahom. Nagawid kamot gayam kasinsin Shirley. Kaano pa'y? Itay laeng. Inpasyar ko tinobyo kasinsin. Agad. Kaano nga'y tilong table yo? Aguray tayo pa iti makabulan kasinsin. Ay nawaw. Dandanimot gaya man. Wana. Taga-ano mo't nga'y ti maasawam. Taga-baba kasinsin. Naamamok mo't kabayatan ti panagtrabahok iti syudad. Umay kayon tumot ton kasarme. No di tabalayo akit umay kami at talaga kasinsin. Ay wan gayam. Sa anak-anak kapan idi kasaryo ka ni Mikoy, ta nag-duty ak ngamin. Okay lang kasinsin. Maawatak mo't kit di. Hamangan ko nak no bumalas ka kat di kan tumot umay inton kasar ko. Saan kasinsin? Man nakaawatak mo't. Kas naibagak itay, umay kaminto kadananang. Ay nawaw, apay mo nakasta ti kawus mo kuhana. Apay, anya ti parikot mo iti kawus ka tonyaw. Adamat ti ginatang da sirle ngay suot mo. Naa, daytoy nga rod mo ti kayat ko, tapno na'y dumduma mo't Ay na, pangaasayim ta sukatam day ta. Ay, agtal na ka man si katunyo. Pagsaya atam ti ibagbagak, saan ang maibagay iti okasyon ti kasta kawus mo? Saan laeng ano saan? Basta siya, daytoy ti kayat kong isuot, period. Ay nawaw, pangaasayim ta di mo ibabain ti anak ta. Ay, ura niya pa iti magbagam dita, di nakmalapdan. Maminsan laeng amaki asawa ti anak ta. Kayat kau nga agbalin ang memorable day tingal daw. Iso adi ka man agbalin na kontrabida si katunyaw. Apay matakas niya suot ni nanang mo, Shirley. Ay, jakman amo ka ni nanang. Nakababain kit din. Saan ana ibagay tikas day abado na. Kaslapang Halloween mat. Day tangarod kat. No apay mat ngamin aya, adi na insuot ti bestida aginatang ta. Kaslamat ada kurkurang na. Anyat ko ng Filimon. Ada kurkurang ka. Ha? Nanang? Ni, adda kayo matgayam dita? Itay kayo pa'y kadidita? Wan, iso anang kuti nagsarita nyo adwa. Ulito man timbagam si ka, Filimon. Ay, pangaasim nanang. Di ka kumagis skandalo. Agsardeng ka man si ka, Shirley. Di mo kampiyan ti asawam. No apay nga mi nakastatin suot yo, kat adamot ginatang may nanang. Kaiso nga rin ti kayat kumat. Ay, nawaw. Katno pang Halloween costume samot dayta, nanang. Anya pang Halloween mo't ngay bagbagam. Bagay kung tupay ti bestida. Ay, nawaw. Kagorgorak dayta a Filimon lakay. Ay nawaw, apay ni Pilimon. Adda ka no kurkurang ka. Anya? Apay nga katawa ka. Apay nga may nakasjay tinsuot mau. Talaga nga buruk ti darak. Numabalin lang ngay babawit ti kasarda. Ita, ammo mo no niya tirik na ti mabagaan iti kasta bakit? Kasta una ti pananguyaw mo iti asawa ti kaanakam. Oh, anya nga ita. Si Kama ti binagaan ti manugang tay ti kasta. Nagapakanumo dahwa na kunti manugang na itay nimfa. Pudno ka day. Unanang. Binagaan ka no ti manugang na kasla da kurkurang na. Ay nawaw.
Apay ka no? Takas jay mo't pimanting suot na kasarday jay. Ay wan, kasla pang Halloween di bestida na itay. Naalam nanang. Gusto mo kidi tapno muna tirik na ti mabagaan iti kasta. Kasta una iti pananguyaw na iti asawam idikaw. Uray lay babain na ni Mikaw. Anya ngay ita, nagbalatot keng kuha na ti dakes nga aramid na. Deserve na nanang. Deserve na launay. Nagrubwat da ka din. Way, itay pay. Naimbaglaeng ang tapimanaw dan. Makapaasar day ta pilimon. Makitam rayta. Nasakit na kemao edi sikati ibagada nga dakurkurang na. Jakon kayat makita day ja tao. Ibagam kini Shirley. Adi na yaw awid day ja lalaki. No kayat dak asarongkaran ada maaramidam. Ay, jak kayat makita ti panagrup-rupan ako naklangarudan. May laeng dito ita pagsasawak. Dahil sa ngamin, di mo tanangan ti panagsasaom. Anya ngay ita, nagbalatek mo't laeng ken ka. Kasta talaga ti biag. Di ka ngamin agbalin adakas iti pada matao. Ti pagsakitan tinakem ko. Ket ti manugang tapay mo laeng tinangibagay ti kasjay kanyak. Napasamak siguro ti kasta. Tapno marik na mat ti imparparik na iti pada matao. Saan ngamin na nasaya at ti kasjay apa nagsasaom iti asawa ni Nimfa? Agbalbaliw ka kuman, Juana. Liklikam ti mangibalikas iti banag a mabalin a pakasairan tirik na ti padam a tao. Tapno awan rumso a parikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho. Ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, pangipanam ka nagitamurang si Kayulay. Ijay bangir atatang. Bangir ijay. Dita bangir a boarding house. Makilabaak pay laeng. Naimbag ijay, taado ti danum da tatang. Nagpakada kakaday kadagiti agam-abang ijay. Oh, masapul pay aya. Una, kasanaw no aglabada may. Awan mo tinakitak nga glablaba itay. Agpakada kalata, tapno awan may bagbagada. Sige. Siyak ti makam mo. Nalakalaang mo day ta. Narigat ti makiap-apa iti karuba kung naktumay. Wen, amok day ta tatang. Saan ang masapul nga ulit-ulitin nyo? Mapan ka, nga may pakadampay nga umuna tapno awan ti rirey. Ay nawaw. Wen ko naklangaruden. Dagulit kayo nga tatang. Ay, nagsakit ti sikat ko. Nakalaba ka mo't gaya may nanakaw. Siyempre, atatang. Siyak pa, iti kunam. Kahit ayan na nga iti linabaam, tatulungan ka amang ibilag. Nalpasa na. Naibilagan, itay pay. Ay nawaw, awan mo't makitak iti pagbilagan tayaw. Imbilag ko ijay bangir. Mayat ti pagbilagan day jay, iso anak usarak pay laang. Alya, ay sos, ang mga nuusarin damait. Ang mga nuadamot ibilag da. Nakababaay no kasta. Adda, ngambasit laang mo't day jay tatang. Nagpakada ka. Saan? Awan mo ngamin ti rumor kadakwada. Iso basta nakibilag ken nakilaba aklatan ah. Ay nawaw,
Inton madamdama, ririntukit ninday ta. Saan tatang? Danag yun aya. Ammom nga raon. Wen, siyak ti makamu tatang. Saan mo't ngamin ang mainitan ti pagbilagan tayo? No iso ti pagbilagak, saan ang mamag-antibado At least, ijay ta mainitan. Sigurado ang mamagaan adagos dagiti inlabak tatang. Adda ako, nanang. Kumusta nga ay tilakad mo, isang anak ko? Saan pa'y analpas, nanang? Ni, asino tinaglaba? Napuno mo ti pagbilagan tayo. Ni Yuli anak. Yuli? Wen, ni Yuli aborder da di tabangir a balay. Nakitak nga iso tinaglaba itay. Nagpakada kada kayo? Saan mo? Basta naglabalatan. Nagpakada siguro iti landlady tayo. Kasta aya? Wen, Inton bigat nga rudan nga aglaba. Tawan mo't tan pagbilagak. ay kauunan Urayam ang mamagaan ti binilagda. Saan mo't ngamin ang mainitan ti pagbilagan da di tabangir. Iso nakibilaglatan ditoy. Ay, huwanan Kapilitan nga agad just da taong, nanang. Tawan mo pagpilyan. Nakapigpig samot ti tudo na. Disturbo iti pannaturog. Huwan nga rod, nanang. Bigla mo't tan nagtudo. Naimbag man, tayong sirap ni Yuli dagiti bado da. Siyak tinang isarak, tagtudon, kat awan mo't umay mangala. Ingkargak pa'y lang iti bilagan di tarwar, nanang. Day talaang. Ang mga no da napanan na. Wano saan, ang mga no nakaturog mat. Huwan nga rod, nanang. Umay tumok di dayjay no malagip na ti binilag na. Isuro yung tukin kwa na Rumwar ka kaday. Huwan, mapanak iti ayan ti gayam ko. Adala mapan ko alaan. O sige anak, siyakton ti mangibagakin ni Yuli no umay ditoy. Kariring mon samat, Yuli, bakit? Wen nga rod lakay, nakaturog akmat. Naglaba ka kadewan, no? Wen, nakilabaak di tabangir a boarding house. Ta adu ti danumda. Ken mainitan ti pagbilaganda. Saan akas dito'y ayan tayo? Mapan ko alanin ton madamdama. Ay nabo, napigsa ti todo na itay. Anya? Awanan ang mga no nabasan na iti binilag mo. Ay nawaw, jakmut na rik na nagtudugayam. Mapan mo kitaan ang mga no nabasbasamot na ni Chay. Ay, doble trabahon tumanenday ta. Apay ngamin anaturog ka, kat amom nga da binilag mo iti pangir. Naimbag man ta saan anabasa na iti binilag mo, Yulay. Sa apay nagpigsa ti todo na itay addaak iti ayan ti kumpare. Inserek dagiti borders ije bangir tatang. Ay kinasaya at magta-inserek da. Mayat ngagpayso ije pakilabaan kan pakibilagan. Mainitan, iso ama magaan adagos ti linabaan. Nagyaman ka kaday kadakwada. Aday taka manen. Simple abanag, di mo pa'y maaramid anasaya at mag. Di balya, tawan man na pirwisyok. Nakilabaak laang mat. Intun sumaruno, ija ito man ti paglabaak. Tapno saan na kamarigatan. Ay nawaw. Naimbaglaangan ta inala ni Yoli dagiti bado da, nanang. Nagdiritsyo mat di ta pagbilagan itay. Saan kun nga insurot ang nakita na mat adagos. Aglaba akmat inton bigat. Aglaba ka no da maring aboard mit tayo intun bigat. Kanaw? Isumot ti kunaan na itay. Sa bagay, mabalin magkidi ang agigiddan tayo ta saan mat unay nga adu ti ilabak. Saan ama puno ti pagbilagan. Una, masapul nga giinanos tayo. Tanya nga ron nga kat adamot kadwa nga gababang. Wen nga rod, nanang. Nang runa no agpapada tayo a Sabado kan Domingo ti panaglabana. Talaga ama puno ti pagbilagan. Masapul nga ag-iinanos. Umay to kano ni nanang inton umay alawas, Yolay, bakit? Anyat aramidon na dito'y pagababangan tayo. Ada ilakan na papeles, kat dua nga aldaw da kanaw. Dito'y ko man na makiturog. Ay, mabalin lat tamot. Adamat ka de ekstra nga ulis, Adda, jeno sardamot laang idi. Ilabak laang tama nga no nagbuot mo't tunday jay. Nabayagan asaan anaws usar. Wan man nga rod, bakit? Makilabaak tumot laang ije bangir. Ado ti danumda, ken mayat ti pagbilaganda. Wala no saan daan naglaba.
Saan mo't siguro? No bilang naglabada, ano samlaangan nga ibilag di tarwar? Saan mo ta mamagaan no di tati pangibilag aklakay? Basta maanginan lakit de. Narigat no day bagadag iti borders di tabangir. Di ka makiinagaw iti pagbilagan no nera na naglabada. Agrubwata ko nanang, ada trabaho ita. Mala, agan anad ka mo't isang anak ko. Di mo liplipatan ti agas ng pagatang ko Dayjay laang ti ipagatang yun nanang, awanan? Isulaang mo't ti umanayan ti budget. Anya aprutas ti kaya tiyo? Ada kwartam aya. Agswildo kami ita. Sika no anya ti gatangam. Sa anak mo't kit di anapili no may papan iti kakasta banag. Kanuk mo't amin na klase ti makan. O sige, aywan gayam. Dagiti binilag tayo nanang. Di yu liplipatan Isarak yun to no agtudo. Inruwar ko tapno mamagaan. Wen anak, siya akong ti makamaw. Nalakalaang mo't dayta. Ngam no saan nga agtudo, siya kon inton sumangpetak. Nalawan. Agrubwatak nga rudan nanang. Hala, agan anad ka Naimbag abigat yun Si kamot gayam yulay. Anya ti masapul mo. Makilabaak man nana. Kukwayo mo't gayam dagita ulos ken kurtina. Kunaklakit din sino tinangyag ka dagita. Kukwami nga ron nana. Naurnong manen. Iso nga imayak makilabaak manen. Sige laeng. Adumot ti danum dita. Agyaman ak nana Awan na nyaman na. Si kamot ten ati makamaw tadalabit papanak. Una na. Inayadum laeng dagiti planggana ken timba no makiusar ka Tamangan no da mapirday ket agririn to dagiti padami borders ditoy. Una na. Adama nunot ko ket. Amok tararamida kanya. Sa dino tinagapan nyo, nanang? Nay, nag-awid kamot gayam adagos anak. Wen nanang, naimbag ko tanalpas adagos tilakad ko. Nagbiitan? Nasapaak ngamin itay iso asyak ti imo na itipila. Adalaang man concern ko nanang. Anya dayta anak. Kita am ti bilagan nanang. Ay nawaw, ayan nga'y dagiti binilagmaw. Nalingdanen iniyakar damo ngamin. Asino ti makinkukwa kadagita ulos kan kortina? Ni Yulay, iso ti may nakilaba itay. Ay nawaw, iso nga raw tinangiyakar kadagiti linabaak. Sana insukat dagiti ulos kan kortina da? Ay naglukon da dya tao. Kasaritak tuman da dya babae. Bagbagaak. Amang ano inton madamdama kat kastamanan ti aramiden na. Ay di pa'y nagrugitan. Wen ta iti aglatlati pa'y mo't apagbilagan ti nangikargaan na. Dubli trabaho ki din. Namagaan mo't laang ti linabaak. Mabiit man laang ta agsarita tayo li. Ni, si kamot gayam. Anya ti bagam? Saan aparit no umay ka makilabakan makibilag? Ti kanyak laang kat di mo kumamot iyakar dagiti badumi Ha? Dito'y tinangibilagak iti badumi iti agsapa. Ngam iti agsubliak, nasukatan matan iti ulos. Ay, kwa? No kas di anaun-unaan ka, ano sam no anya ti bakante Saan akasta nga iyakar mo ti binilag mi? Kadda kami mo ti agap-abang ditoy. Dubli trabaho ki din. Nalawang amin ti ulos. Isu akas di tinaramid ko. Di kan agrason pay? Ay nawaw, agpalpalawaga lang aruden. Kasta pala ti bagamot. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo Agiin nanos tayo Da kamin tupay borders ditoy. Saan akasta ti aramiden mi? Si kapay ki din. Pinagsasawam mo jay tao anak ko. Makapaasar tumo nanang. Anya timbaga anakin kangay. Nangatupay lang ti boses nakabayatan ti panagsarita mi. Nasa kilaki di tinakem na. Basol na matlaang Apay ngamin akastat inaramid na. Imbis nga ada sa baling aramidak. Awanan aglaba ak manen gayam. Sa bagay, ijay bangir mo ngamin ti pag-abangan na. Saan mo ta ditoy? Saan tupay nga aramiden dagiti boardmates tayo ti kasjay. Isuda ki din ang makius-usar laang. Naimbag kumaano ag pasensya. Saan mo nga raw? Pasensya kan anak. Diya mo ngamin nakita itay. Tadda na panak. Dayjay ki di mat ayuli ano ada panunot na.
Saan agaputa saan na abinilag ket awan bibiyang na numarugitan. Makapasar mo't da nga isang. Ay nawaw, apay ni isang, Agraman pagbilagan, paritan na pay. anya, Nagadong bagbaganay tay. amangan na da inaramid mo, adi na nagustuhan. Inyakar ko lang mo't ibinilag na. Kasta una yung tiungot na kanyak. Ay nawaw, apay ngamin nga inyakar mo ngay. Tanapuspus kul kan nalawlawang nga rod ti ulis alin na baak. Kan may sa, namagaan mo tan dagi abado. Namagaan man kun saan. Di mulat ako mga min pinakibiyangan atap na awan rire. Imot ki di day agraman pagbilagan, imo na pay. Ay nawaw. Apayan Yoli, anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Ay nawaw. Kalukwan mo't ngay bagbagam si Ka Francisco. Sika ti pagsasaritaan na iti agab-abang ni tabangir apalay. Ay nawaw. Apay ka no? Anya tiriri da? Makius-usar ka kano kat kasjay pala ang taramidam. Apay ngamin ngay nyakar mo ti binilagda kat pagbilagan da na chay. Amom makius-usar ka lang kastapay lang ti aramidam. Namagaan mo nga minday jay. Unay kan aya bakit? No sika ti makius-usar, ano sama? No nya ti bakante, iso ti pagbilagan. Di mo iyakar ti binilag ti pada matao. Simple abanag nga masapo la masulbar. Taure kasanupay ti kinasimple na no mabaybayan. Daytan ti pangrugyan ti sana pagkikinaawatan. Ang mga no dumakkel pa'y kitday. Sa anak man laengan ama kilabay jay. Period. De ore kukwada? Narigat ti makiap-apa iti kaaruba, bakit? Uray pa'y no simple abanag lang na ita. Aramidin la tamot ano anya ti maiparbeng. Anya ngay ita. Ano samta pagbilagan tayo Anya pa'y nga rod ngay tatang. Di mo nga minam ti agpakumbaba. Naturay kan tumet nga men. Ay nawaw. Day tamanan ti bagayo. Puno may agin tuturay ka. Di mo pa'y ammo ti agsuray. Di ko kwadalaan day ta pagbilaganda. Man ano kuma? Hay pride ka talaga. Anya lang mo di agsuray ka tapno maornos ti simple aparikot siyaw. Day ta nga rod tatang. Simple laeng day ta parikot. Ngem big deal kadakwada. Ay nawaw. Uray simple aparikot. Masapol ang masulbar. Tadayta ti pangrugyan ti sana pagkikinaawatan no mabaybayan. Una yun aya. Nangro na pa no na pride kayo adwa. Ay awan mapasamak Alawanan. Makisarita akon kadakwada. O kasta agkid daw kay ti pamakawan tapno malpasen na itaarire. Kentap no palubusan da kamanen na makilaba ken makibilag ijay. Ay nawaw! Uray kasanupay ti kinasimple ti may sa aparikot, masapul ta a masolbar. Tano mabaybayan, mabalinday ta a pangrugyan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw. Nagawid ka magayam dito'y lugar tayo, Miray.
Tapno sana na masapol nga agabang kami kini Tirso. Saan samot aday tatipod no ang makagapaw? Ha? Amangan no adapay ti sabali ang makagapaw, iso anagawid kayo dito'y lugar tayo. Sinong batak ti saludsod mo? Kat no di mo pat yan, parikot mo dayta. Rason mo laki di dayta ah. Ti ibagam ki day, nasapa ka anaspak. Anyat ko nam? Ah, si Kamoy. Awan ti kayat ko asawan. Agpatuloy akaw tanay. Adupay ti agur-ure at trabaho idi balay. Maglagayam, makimarites ka pailaeng. Saan akin ang maritis ti kasdian niya, kaya't kula ang maamuan iso ang nagsaludsudak. Kas jay mo't laeng Apay, masapul ang maamuan ti amin ang mapaspasamak itibiyag ko. Ada ibagak kada kayo, nanang. Ay nawaw, anya manon ti bagam si Kalusay. Gimatang ka lang di ta store. Nasabat ko ni Mary di tadalan itay, nanang. Anya ko maitano na saba mo. Dakkel ti tiyan na. Dakkel ata masikog ka nga round. Ay nawaw, amo yung magaya man. Ay, saan nga iso no masikog? Ti damag ko, nangalada ka no matan iti papilda kini Tirso. Ay, nasapa anaspak, nanang. Naspak mo nga bagbagab dita. Amuyaw ti kayat ko asawan, nanang. Kitaan nyo ubing pailaang nga masikugan. Talaga nasapa anaspak. 23 na kanumatan. Amok nasapa lata ta 23, nanang. Siyak idi ka 27 ko. Anya? Anya ginangag ko itay. Ay nawaw, napiksa matiradar mo no nangag mo tinagsaritaan mi kinanang itay, Orlando. Nasapa anaspak kung kunamad. Asinaw, tinasapa anaspak. Dayjay Amiri Kasanumay na naibaga manasapa anaspak jay tao. Wun tamasikog mo gaya man. Anya, Pudnaw ti bagbagak. Nasalaw ko nga rod di tadalan itay, kadakkel ti tiyan na sika. tilaman manlaw mo mag. Saan matan nga ubing ni Mary? Wun angam 23 na pailang dayjay. Manuti tawon tayo di nagkasarta 27. Makitam. Ubing pa'y ta 23. Ay nawaw, no iso ti desisyon da para ti biyag da, awanan bibiyang mo dita. Ngaben, saan mo't asika ti pagdawatan da iti kwarta agastusin da? Ibagbagak laang mo't Pangaasim makad, ipamay samkit di ti atensyon mo iti pamilyam. Saan kat ati biyag ti sabali at tao tin kabanbantayan? Naimbaglaan nga yung tanasalaw ka. Anyat masapul mo, Lusay. Adala ang kumati kaya't kung ibagakang ka. Anya dayta. Apay mo't akas jay. Apay apinalubusan yung agpasikog ni Mire. Ka 23 na pailang gayam. Kat anya kumaita. Nangaladamutan ka ni Tirso iti papilda. Kan maysa, nagagatmat nga agtrabaho ni Tirso nga asawa na. Wen angam ubing dapay nga raud. Nasapa anaspak ta anak mo. Ay nawaw, nasapa anaspak mo't nga ibagbagam. Nasapa anaspak ta nagsikugmet ten adagaws. Siyak iday, 27 kon ang nagsikugak. Saan tayo mo't nga agpapada itigasat? Kan maysa, okay laang mat siguro no kayat dan ti maaddan iti anak. Tinapatag kat masuportaran da. Tidakas kat tay makiasawa ka anasapa. Ngam di mo matgayam kabailan abiyagan ti pamilya. Talaga mo't amaritis da dya Lucy. Ay nawaw, apay ni Lucy nanang. Nasabat ko nga ro di tadalan itay kat nagadaw ti sa una. Nasapa anaspak kung kunanakit din. Asino kano tinasapa anaspak nanang? Si kakanua. Nasapa ka anaspak kan nagsikog ka adagos. Iso ti kunkunana. Anya ko maita. Nakaturpusak mo iti panagadal ko. Barking at darong trimot na dya babae. Ay, ammo pa'y man iti dayja a tao. Saan mo't siguro adakas no 23 mi pa'y lang ni Tirso. At least, agagagat kami para iti anak mi. Agtrabaho ni Tirso, kat siyak agdiskarte akmet. Day tangarod kat. Tidakas kat jay makiasawa ka anasapa.
Inton kwan, dagiti dadakkel mo tinamnamaam. Anyat ko nang bakit? Nasapa ka kano, anaspak? Isuti ko na ni Lucy a kalugaran mi lakay. Apa yung matakas tati bagbagada nga? Oray na sa pata nagkalay sa ta nagagat tamag. Saan ta mo tamang namnama iti kwarta dagiti dadakkel ta? Kan maysa, nagturpusak mo iti panagadal ko. Isula amin mo tang. Naku nampay, no agsasao da di a Lucy, kasla perpekto ti biyag naman. Angam di bali na, panunutan da no niya ti kayat da panunutan. Tinapatag, ar-aramidon ta ti kabaalan ta tapno saan nga agbisin ti pamilyata. Adda puntom lakay, di talatan ni kaskaso. Sayang laeng ti oras iti kasta a klasit tao. Saan man natibiyag ti sabali at tao ting kabambantayan si Kalusay? Apay manananang, kasangsang lang da tao. Sa di daw tinagapam, itayan man ang dagiti marites. Nasa paanas pa kung kunang manon ijay. Agsalsaludsud da nanang, sinong batak laang mati saludsud da. Nuawan ti nasaya at ngay bagam, aguli magkalatan. Naa, Ipamaysam ki di ti atensyon mo iti pamilyam. Kitaam, aging gaita, awan pa'y gusto nga urnong yaw. Manuatawo na ngagdindan na kayo kini Orlando. at least saan anasapa anaspak. Uray nasa apanas pak, no ammo na ti responsibilidad na. Okay lang. Tidakas ka ti makiasawa na sapa, katawa mo nga round source of income na. Damo gayam maipatpatakder abalay iti asidag ti barangay hulnanang. Kadamo nga men, itala na kitam. Asino ti makinkuko iti dadya abalay nanang? Ti babae binagama na sapa naspak. Anya? Di ka mamatay. Salud-sudam kini mere. Nangalaan da nga iti kwartada. Nagrigatan damot pangalada kumangay. Imposible mo't ano makaipatakder da iti kasdi abalay. Kaano lang idinangala da iti papilda? Na, upat atawa din tinapalabas lusay. Di mo amot agbilang aya. Nakitam jay balay da mere. Ay nawaw, sa anak mo't abulsak tapno jak makita Orlando. Makitam day jay. Nakaipatakder day ti bukod da balay. Kat data awan pa nga aging gaita. Anya kumangay ita. Naimbag pa jay tao ngay magamit tinasapa anaspak. Awan bibiyang kaw, sa anak mo lang nga umapal. Guilty ka lang kiti Barking at darong tri kamot nga may. Barking at darong trila ang no isaw. Asino nga tinakababain ita? Ay nawaw, awan mariknak abain Orlando. Pulos! Kasta ti ibagbagam ngam amok asabali ti adalita kaunggam. Nasakit ti matam nga may na nagprogreso adagos ti biyagda. Nagagat da nga may. Kung saan at ibiyag ti sabali at tao ti indabambantayan. Istris la kanayo nun. Anya ti paka-stress sa maya. Adamanin mabayadan iti pagadalan. Ay kabayadan nyo Pangalaan mi nga ron iti ibayad may nanang. Na, mabalim mo nga may nagtrabaho ka. Tawan mo't asikaswam nga beng. Pagtrabaho ak kumangay. Nay, apayasak ti pagsalud-sudam ngay. Ibero mo mata. Day talaki ditiriga na. Agtrabaho ka kunayaw. Ngam awa mo maisuruyo a pagtrabaho ak. Ay nalusay. Di mo maurnot si biyag mo. Ngam nubyak ti sabali at tao. Wapaw, nagadawa saom. Alya, ipaka mo ti ginalay mo. Tulungan nila kay mo tap nagprogreso kayo mat. Nagsweldo kayo ka din, Orlando lakay. Ay nawaw, sweldo manan ti damdamagam. Ado nga ron tinasken a mabayadan. Agtrabaho ka nga men. Tulungan nak
Sana na tala agur oray ti sweldo ti paglaingam. Tulungan nak tawan mo't ubing nga si kaswam. Naa, Naimbag pa jay tao nga uyawam ta na diskartay. dayta ti paglaingam ka, ti mangikumpara kanyak. Puno man. Di ta ka panlangan, awang pa'y sir-serving mo. Awan sa survey. Kat naman no atawan na sweldo ti nagbibiyagan tayaw. Agtalnakan, makapa-stress ka. Iso siguro ang makarkarma tayaw. Takas tati ugalyam. Amin nga ibagbagam iti padam at tao. Kat agsubsuble iti pamilya tayaw. Apay akas taunay ti ungat ni Orlando ken kalusay. May samo dayjay nga Orlando. Kunamblan asino mo nga agsasao. Ay nawaw, naumasiguron ka. Natural, isaw ti lalakay. Isaw ti agbirok para iti pamilya may. Kamali ti kasta ka panunutam. Rumbang lang agtinulong kayaw. Sana gaputay su ti lalaki kat isumat ka namin. Anya nga ro ti maaramida, ket awang nga ro pagtrabahwak. Agbirbirok na mere iti tangdanan dang agbantay iti storda. Anya, No kaya mo, mapankay tayan da. Makitangdan ka kide tayo supay mo. jak kayat nanang. Na, anya nga ron ti kayat mo. Ururayom lang ti sweldo nila kay mo. Naimbag pa ni Mire, uyawang. Lalpas mo't langan ti balay ta, Mary. Bakit? Oray kastoy talang. Amo tamat ti responsibilidad ta. Uwan nga ron, saanin nga'y supay pampanunutan ta. Uwan kaya. Asino ti mga sikaso iti anak ta. Kat ni, mangrugimot tan ti klase da. Kasaritak ni Nanang, sigurado nga umanugot da jay. Ti istor ngay. Mangtangdan tayo ay itagbantay. Sigurado asan ang masangon ni Nanang nukwa. Asino nga iti tangdanan tayo. Adan nakasaritak, ngam panunutan na pa'y kano. Anya nga tanong si kalangan. Oray di ka nagtrabaho. Dakdakkel ati sweldok no agtrabaho aklakay, manayunan ti urnong ta. Sa bagay matkat di Ala, si kangarudan di makamong agbirok. Awan gaya, lima pa sakit ti paraangan dalusi ken Orlando itay. Apay dalusi ken Orlando, Agap apadamot maran. ay nawaw, masansan mo't ti panagap-apa dagitang agasawa. Sa dito ti papanan nyo iti apukom, Suseng. Itulod ko iti pagadalan, manang. No kasta, si kamot ti para tulod da Mire. Wen taad damot trabaho da iti manugang ko. Ay, naimbag pa'y dagiday. Nagagada unay. No ti kinagagat ti saritaan, awan makunak kadakwada, manang. Uray na sapadaan nagasawa ket impaneknek damet a responsablida. Pamaneknek, asan nga amin ang nasapa na kiasawa ket irresponsable. Ang dalat tamo dagiti responsable ang makuna. Ay wen manang. No daduma ket awan samot iti edad. No irresponsable ka talaga. Kasla ni Lucy nga anak ko Day talaang mo sweldo nila kay natururayon na. Tijak pa'y kaya. Agraman biyag ti sa bali at tao ko pakibibiyagan na. Ay wen, nasapa anas pa kun kunana pa'y iday ka ni Mary nga anak ko. Day ka nga ron, mangibabain day nga anak ko. Saan nga pampanunaw, sakbay nga sao. Naimbag pa'y da terso kun Mary. Ay nawaw, patpatamaan naksama nanang. Ay kano niya panagawa mo ako diso? Anya, Agtrabaho na mo, gaya mo na dua. Nasabat ko ni Suseng. Kat isugaya mo, ti mangitultulod iti apo ko na iti pagadalan. anya ko maita. Di ka makarik na iti baen. Nalpasan dayjay nanang. Manu atawon betan anagululi makak. Nagkidaw ka kaditi pasensya. Apay ngamin nga isubliyo tinapalabas. Aya, Kita ang ngamin, tainton sumarunaw. Agpanunot ka pa'y, sakbay ngagsaw ka. Tapno di ka may lawlawan. Nakababain ti kasta. agtal na kayo nanang. Ada tilakad ko ita. Pangaasiyaw tadi kay manaktak. Sa dinaw ti papanam. Agbiro kak iti pagtrabahwak tapno awan ti adu asa uyaw. Hat,
Kumusta ti trabaho nga naplayam? Agmalmalasak nga rod nanang. Ay nawaw, di ka naawat? Naawat ak makiday. Apay nga rod anak ko nam ngagmalmalas ka. Wala, tabus ko mo day di amire. Anya? Ni Mary ti busko ko na. Nasing mo ni Miray? Wala, ngam nakababain mo. Sapay ano ti dakis abalikas ko kinkwana ide. Pag nakmam, day ta anak ko. Di mo ngamin pakibiyangan ti biyag ti sabali at tao. Ta di mo amaw no anya ti masakbayan ti tunggal may sa. Kitaam, ti tao ngay nuy uyaw mau, kati sugayam ti agbalin abus mau. Agrisay naksan iti day di akumpanya. Jak amo nga ijay magayam ti pagtrabahuan ni Miray. Ituloy mo ki di ta sayang ti narugyam. Agpasensya ka latan akin ni Miray. Aklo na masikatayan ti biddaw. At to yan ti imparamid mo a report, Ma'am Miray. Agyaman aklaunay. Un gayam. Sorry kadagiti dakas anay sawsawang ko idikin ka. Nagkamaliak. Awanan day jay. Napakawan kan. Pudnaw? Wen. San ko nga ugali ti mangimulay ti sakit tinakam iti padak a tao. Agyaman aklaunay Oh, nangan ka din? Saan pa'y nga road? Aggidan ta nga rodin Mangantan di tarwar. At damot asidag a restaurant dito office. Ay, nawaw! Saan atibiyag ti padam a tao ti banbantayam? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti pagsayaatan ti pamilyam. No anyaman ti desisyon ti sabali a tao para iti biyagda, di mon pakibiyangan. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda kasarsarita ni Marie Flor iti paraangan da. Denggak man. Why only answer my call today? Yesterday, I am also calling you, but no answer. Ay, nawaw. English pa iti sa una. That is what I tell you. If not busy, you call, so I know also. Una yun. Adamang gaya man ti foreigner akatintinawag ti kumarik. Tabog kawa man. Adda akon, Marie Flor. Ada ka mat gaya man, Maricelia. Sumber ka, Mari. Ay, later again we talk, My friend is here already. You call me if not busy, okay? Bye. I love you. Sino man ang diyakin na sarita, Mari? Ti soon to be a boyfriend ko, Maricelia. Foreigner manan. Talaga mahilig ka iti foreigner, Mari. Ngamay na. Aging gaita, kat agbirbirok latta da tao. Awang ngaminang tagbayag. Di mo kayat ni Donald ay Mari. Amangan mo, no saan a foreigner ti parakan ka. Amangan kunak no ni Donald akalugaran tayo tinakaibatugam. Ay, sana mabalin, Mari. No saan a foreigner tinaituding para kanya? Ipilit ko, Anya? Mabalin ayamot ti kasjay. Rumarak labit nanang. Ay nawaw, sa di numanan ti papanam si ka, Donald. Itayang da floor nanang. Binastid na ka lang arodin. Taporiner ka no, ti kayat dayjay. Saan matadakas may padas ko manan?
Apay ko maamapukawan na itinamnama kat single pa yung matlang ni Flor. Kasano no makangag kanto manen. Ninanang mo. Di kayo nga nagpanunod iti negative Nala, mapan ka, ano kayat mo ti mapan? Kita ang laing tamangan no agsangit kanto manen nga gawin. Foreigner mat, ti wallpaper mo, Flor, anak ka. Asino dayta? Ay nawaw, common sense mo atatang. Boyfriend mo dayta? Kaslakas jayan atatang. Urayak laang no kaano nga aklunan nak. Aklunan mat ngay bagbagam kat sikati babae. Siyak nga ron tinagdaton ken kwa na tatang. Ay, pakpakawan, Flor. Ang damot ngamin ni Donald akalugaran tayo. Nabayagan ngagpapapansin jay tao ken ka. Apay aya, adagulit kayo tatang. Foreigner nga rodmat, ti kayat ko. Ay nawaw, nangato na una yan, ti arapaap mau. Mano a foreigner mutan ti nakachat mau. Ngam aging gaita, awan latamat. Ipalagip ko laang, 30 mutan. Anya ko ma, no 30 akong tatang. Mga no iti kauuray mo iti foreigner kat agbaak kan talaga. Ay nawaw, ni Donald ti sumungad tatang. Da kayo ti makisarita ken kwa na. Inna ko ni ti silid ko. Diyak kayat makita ti panagrup-rupa na ita lalaki. Nateng para kada kayo tataon daw. Ay, agyaman ako na Donald Barok. Ada kanin ni Flor tata. Ada iti silid na. Iso na lang, tadi nakayat ti makisarita ken ka Barok. Apay ka no tata? Jakman amaw iti dayja tao. Ala agsubliak to lang arudan tata. Pasensya kan napudaw ti darah ti anak ko ken ka. Maawatak tata. Sa baling amen ti arapaap na dya Flor. Foreigner kanumat ti kayat napakiasawaan. Nagawid ka mo't adagos, Donald anak ka. Saan ba't kami narumar ni Flor nanang? No dida ka kayat akasarita, may salaang ti kayat asawunday ta. Amo ko nanang, sana masapol nga iparupa yung manan. Amo malagayam, apay akaslawan manaknakam mo mat. Iso nga rod mat ti korsonadak. Iso ti babae nga ar-arapaabag. Na yan nga ayat. Anusak nga orayan ni Flor nanang. Addan to, dumtang to tiyal daw nga ayatin nak ti babae nga ipatpatag ko iti kastaunay. Naimbaga bigat mo, Flor? Nagano ti mabalin ang masabat, si kapay laang mat. Ay nawaw, napudot adagos ti ulom kanyak. Kasano mga men, papansin ka launay. Wan ata kursonada kakit nga raw. Saan nga ron mat asika ti type ko? Okay lang. Anusak ti aguray, no? Parakin ka. Ay nawaw, foreigner ti kayat ko, Donald. Kitam da ito, inay. Ladawan mo ti foreigner deta. Isu da ita tagbalin nga asawak to. Hindi mo sigurado. Hindi mo mo't kontrolado, no niya ti mapasama. Kastapay lang ti bagamot. Andat amo tayo nga. Amang ano dumtang to ti aldaw asyak tumot ti ayatang. Ay pakpakawan, day tati imposible mapasamak, Donald. Apay ngay, saan mo tun nag-reply ti foreigner ko? Diyos mo, Marie Flor. Agyamanak, Maricelia. Ay nawaw, adda ka di parikot, Mare? Naliday ka mo. Madanaganak nga rod, Mare. Anya launay ti pagdandanagam aya. Saan mo't nga minon nga ag-reply ti foreigner ko? Saan pa yun nga ag-send dagiti message ko kankwana? Daytan ti ibagbagak, Mare. Anya laki, di mo ti kastoy agasat ko, Mare. Napaay ka manan. Nabastedak mga roden, ano kastoy laang? Agpanunot kan, Mare. Saan pa'y anala daw ti amin? Anyat kayat mo asawon, Mare. Amangan no ni Donald akalugaran tayo tinaikari paraken ka. Nawan tinasayat nga bagang, Mare, aguli magkalatan. Amom a heartbroken da tao. Pagburakam pa'y laang matidarak.
Anya nga ron ti maaramidam, no saan asika ti kursonada ti foreigner a kursonadam. Ipilit ko lang tatang. Diyo ka di kayat ti maddaan iti foreigner a manugang. Ay nabaw, sa anak mo na napilay. No asinaw tinaibatog kan ka, isulatan Foreigner nga rod mo't ti kayat ko. Mahilig ka iti foreigner, ngam kanayon may mapaay ka. Diyak pa'y siguro namam tinay karya para kanyak atatang. Hostown, Flower, may busan ti oras mo iti kauuray. Kayat ko nga rod mo't ti princess treatment ako nada. O, kita nyo man dagiti vloggers, anak ki asaway ti foreigner. Kasla nakajakpat da tatang, mayat ti biyagda. Saan mo't nga amin? Depende la tamot ni jay tao, Ay, basta. Saanan ngagbaliw ti kapanunutak tatang. Uren niya pa'y ti bagbagayaw. Adamot nga min ni Donald. Donald mat akanayon. Awan lat mangeg ko no di Donald. Ay napo ayamat. Ni anan samat jay lumabas. Ay nawaw. Adda ka holding hands na a foreigner tatang. Nobyo na siguro mo't Nga ta? Mapan mo sa lunsudan, dahil sulang ti makasumpat, iti dahi ta sa lunsod mao. Nobyong ka di kadwam idi na minsan, ana? Wen, manang Flor. Ay na, naimbag ka pa'y. Ay nawaw, apay ngay akas tamot ng tibagbaga, manang. Tadamot ton foreigner mo. Siyak, napaya manan. Sa anak mo't apangit ka. Saan mo't talaga, manang? Talaga nga exotic beauty ti kayat dagita foreigner. Depende jay tao, manang. Kasano ak mangatan? Kasanon ti arapaap ko? Kaano nga mingagkalay sa kayo ti boyfriend mo a foreigner? Inton umay abulan, manang. Amangan kunak no adda kabsat na ading ko. Uno kasinsin, uno kabagyan na. Kita to inton agkasar kami, manang. Invited kayo umatkit di. Man ngagpaiso. No adda kumamot mamamo ka kabagyan ti foreigner mo. Di agabirat tanto. Mare, umapalaklao na kini Ana. Ay nawaw, anyamot ti apalam kini Ana, Mari Flor. Agkasardamot gaya mo iti foreigner anobyo na. Aywan, invited tayo ka no. Naimbag pa'y dayjay. Ading ko iti manu atawon, ngam inunaan daki din. Iso siguro mat ati plano ti Diyos para kinkwana. Ay, Change plan nga minin amare. Nagadu ababaro dito'y lugar tayo. las day to yan, Mare. Anyat kahit mo asawan, Mare. Ipadas mo manan. Nawan ti mamamuk a foreigner iti kasardaan na kung tinubyo na foreigner. Change plan at talaga, Mare. Anya? Anya ngay, adang mo lang nakasaritam a foreigner. Awan nga rod, Mare. Ubing mo nga min ti daduma. Awan mo't katawan na kasingle. Talaga a change plan, Mare. Ni Donald latangaminan Tangiwat mo. Ang mga numangag na ka. Okay lang single mat ni Donald. Single ka mat. Awan dakas na. Ay, Ni, sika magayam Donald. kaya't ko kumang isala ti gayam mo, Celia. Ayun buludong pailaan no kayat mo. Anya? Tumakder ka ditan, Mare. Chance mo day to yun. Ay nawaw. Da Donald kun floor sama dayjay. Isudang agpaisaw. Saanin anapudot ti ulo ti anak mo ti anak ko. Kita bakit mayak ti isem na ti tunggal may sa kabayatan ti panagsalad Nagmayat abuy-buyaan si ka. Wan nga raw. Ang no na duma. Aso ken pusa damot nga men. Sapay la kumaa. Ta isuda mo ti para iti tunggal maysa. Ay, wan ko mapanan ti tawag. Mayat ngagpaisaw no kasarda mo tayo. Tapno makita tapay dagiti apo ko ta abalayan to bay. Nasa umo na balayan. Panag ko na, Mare.
Awan nga tati pagbabawyak naklo ni Donald. Nasingpot mo ni Donald, nagagatpay. Aklo nga ruden mare. No siyak akatwan adagos ti isungbat ko. Kasanon no. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Nukit kita ak ni Donald kat maikarimot. Kasanon agkasar kami ka agbaliw ti amin. Ay na mare, mamin ano abinastad mo di tao nga maaging ga ita, si kalat tamot ti kayat na. Consistent tupay. No kasta, aklonen na kon, Flor. Un Donald, datan. Ay na, ang diyang manaklaunay, Flor. Ikarik, di kanto agrigat iti sidong ko. Ay ayaten ka unay-unay. Ay ayaten kamot unay-unay, Donald. No okay lang kan ka, katagkasarta ko man iti kabita na panawin. Ay nawaw, agure ka paymot Adamot ornong kon. Un ngam saan tapaymot ngam amut itunggal maysa. Agkalugaran tamot. Sa may sa, manumot ng titawan ta. O sige, ano kasta ti planong? Okay laang kanyak. Si kantumot ngamin. Inuray mo pa lang ag 30 plus ta. No idi pa'y kung mga inaklonak, di ada kumamot ng grade 1 ta ita. Anya? Anya jay nadamag ko, Manang Flor? Agkasar kayo matgaya man ka ni Manong Donald. Pudno tinadamag mo, Ana. Umay kang tumot, Apay ngay nga rod, akasla naliday ka, Manang. Tasan mo't natungpal ti arapaap ko makasawa ti foreigner. Umapalaki di kadagiti makitkitak a vloggers nakaasawa ti foreigner. Umapala mo laeng kun ka. Ay nawaw, anya ngay kumati apala, Manang. Tadada ija abroad. Kun nag-migrate da. Kun nagpipintas, dagiti anak da si ka. Kat no napintas ka mat, kan gwapo mat ni Manong Donald. Sigurado an napipintas tumat, dagiti agbalin nga anak yo. Kan saan nga amin anak ki asawa iti foreigner, kat mayat ti biyagda. Kasanumot anay bagam dayta? Kita anak, naki asawa ak iti foreigner, nga masansan mat ti panagapami. Pamanagnag, asaan nga amin a foreigner kat family-oriented ako nada. At dadagiti nasisingpet, ngam saan nga amin, Manang. Ay, kasjay. Agyaman naklaunay, Flor. Ha? Agyaman tayo manugot ka nga gasarta. Natungpal mo't langan ti arapahap ko. Si kakit di mo. Awan rumbo nga pagyamanan. Congratulations kada kayo ato Donald kan Marie Flor. Regalo para kada kayo. Ay nawaw. Anya mga iti linaon da iti akarton mare. Lukatan yun to Agyaman kami, Celia, ha? Awan anyaman na. Panawan kayo pa ita mapanak iti ayan dagiti gagayem ko. Anya ti kayat mo asidaan, Flor, bakit? Anya ti adda dita aya. Tilapia laangan. Siya kun tagluto lakay. Siya kon, amok anabannog ka naglabakan nagdalos. Siya kun lakay. Agtugaw kakit di, ta siya tagluto. Di bali ata, day off ko mat. Sige, nukas tati kunan. Aginana ka pa wala saan, agboya ka. Ayaban kan tulatan no nakaluto ako. Umayak man tatang. Nasaya at manta na lagip mo tinagpasyar, Flor, anak ka. Okay, kumusta kayo mutan ka ni Donald nga asawam? Kasi ti sigod, nasaya at kami latamot tatang. Kasla ak prinsesa. Anya? Nasaya at launay ni Donald kanyak tatang. Awan pagbabawyak nga iso tinakiasawaak. Kung nagtumot ka, anak ko. Uray awanan ti foreigner ko. Takas kini Donald anak kasaysaya at mat tinasawak. Iswasi ka. Ipatag mo ni Donald kasi ti panang ipatagnakan ka. Uston ti foreigner. Wan, tatang. Kontento akon kini Donald ko. Ay, nawaw! Saan adakas ti agarapaap? Basta lakit di awan ti maagrabyadong a tao. Pagtali na adan lata kuma ti respeto, taditay ammo ti mapasamak kadakiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kapay laang ti agpalingki ita, Roberto. Ay nawaw, kapilitan abakag. Siyakmat yawan trabaho na kadata adwa. Agyaman nak, tamaawatan naklakay. Siyak tirumbeng agyaman ken ka. Ngamin sikat diskarte tapno dalamutan tayo. Una ta damat amok at trabaho. Saan ang mabalin nga agtugtugawak? Tano kasta ti aramidek. Awan matay tayo itibisin. Day tati kayat ko ken kaibiyang. Nadiskarte ka nga asawa. Isumat ti insuro ni nanang ko. Aywan gayam. Kumusta di kinasaritam idi Lunes? Hiring da pay nga ta. Adda kanumot ten inalada bakag. Sayang mo't. Unin nga ron. Kunaklakit din na da pagaplayak. Awan mo't gayam. Awanen extended manan ti panagtambay ka. Kumusta kan, Roberto? Nasayat la tamot tatang. Italaang analagip mo tinagpasyar dito balay kat asidaglaang man. Bisiak ngamin tatang. Siyak ti mga asikaso karag iti ubing. Italaang anaway anak ta saan anag trabaho ni Ibiyang. Ay nawaw. Aging gagayam ita kat ni bakit mo tiyag trabaho. Kapilitan taawan mo't ngamin pagtrabahwak tatang. Ipadas mo ngamin tiyag sapol katisumater aramidag. Mano atawanan ani Ibiyang timang palpalamot ken ka ket sika ti lalakay. Sika kumaat ag diskarte para iti pamilyayaw. Nasapa ka man en Mari Ibiyang. Kapilitan amare. Siyak laang ti ada trabaho na. Masapul nga aggagetak tapno saan nga agbisin ti pamilya. Ay nawaw. Nilakay mo nga Apay ngamin adi mo pagtrabahon, Mari. Uray kayat ko. Awan mo't mabirukan na apagtrabahuan na, Mari. Mano atawanan na si katagdiskarte, Mari. No adda mabirukan nila kay ko apagtrabahuan na. Siyak tumot ti mga sikaso kadagiti ubing, Mari. Makapag inanaak tumot siguro. Kayat sama ngamin nila kay mo tagyan ni Jebalayo ng agtrabaho. Talaga laang nga awan pagtrabahuan na, Mari. Sige, agpakada akon. Sa tagistorya no awan trabaho. O sige, agan-anad ka mo't Mari. Umayak man Ibiyang anak ko. Ibiyang. Ni Ibiyang di balay nanang. Anta trabaho na ita. Kasta ka day. Anta ka di masapol yukin ko na. Awan mo't kit di Inyig ko lang dagiti order na kinyantiyo asabet. Nabayadan ka di daytan nanang. Wen, nabayadan nan. Ala, agtugaw kayo pa yung araw, tagkapitayaw. Intun maminsan laengan. Barako ti kapimi dito'y nanang. Di yo kayat ti barakaw. Kayat ko kumaang magdardarasak mo't ngamen. Day talang agpaisaw. Umayak tulaangan dito'y numalpas tilakad ko. Una nanang. Always open mo't ti balay. Nakita ni kasinsin mo utap hindi kalman anak kaw. Kahit hiring ti pagtrabahuan na ita. No kasta, ada mabalin ang ma-applyan ijay tatang? Wang! At ito cellphone number na. Kung takag na dakayaw tiyag sarita. Anya posisyon ka nungay tatang? Laita tijak na saludsod. Basta imbaga na laang hiring da. Kat no kayat mau, ag-apply kanto kanaw. O sige, kung takag nga rodon ti kasinsin ko tatang. Wang!
Tapno makapagtrabaho kamot taon. Kaasimot ni Ibiyang. Isaw to ti makder nga amay ti mano atawan. Ay nawaw, di kay madanagan tatang. Bumawi aktaw. Sakpay ti kunayaw. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam? Good news bakit? Ay nawaw, kayat ka di asawan day ta, anaawat ka? Adamat laangan ti pagtrabaho am lakay? Wan bakit? Siya kung tagtrabaho, si kamot tan ti mabati dito'y balay. O sige, no kasta ti planom. Wala. Si kamot tan ti mga sikaso ka na iti ubing. Kaano amang rugi ka iti trabaho? Intun Lunes pa'y bakit? Kasaritak nga ro ti gayam ko. Part-time laangan ti pagtrabahoakan ko na. Kapilitan ang. Tano agtrabaho akmutan. Asino nga iti agbati dito'y balay? Asino ti mga sikaso ka na iti ubing no agtrabaho ka man? Isu nga rod amakisarita aklakay. Unay kan, di mo nga minurayan amalpas ti ibagakan kasakbay ka nga agsao. Kahit naawat ka kadimot laang, Roberto. Anya kumangay tatang, naawat ka. O di mayatan. Ang damot laangin trabaho. Wana tatang, nimot ibiyang tagbati iti balay. Wan atay sumot ti babae. Ita tasikat ti adda trabaho na bumawi kamutan kenkwana. Ay nawaw, sana masapon nga ulit-ulitin nyo rin tatatang. Palagip laeng, tapno di mo malipatan. Sakmat ngaminan ti agbain iti katugangam. Man nakaawat matkat dininanang na. Ay oray man. Oray man nakaawat ti katugangam. Sigurado nga dalata may baganakin ka. Ngamen, mano atawan at anak na tinagtrabaho. Ay nawaw, saan mi mat nagayatan ti kastoy tatang? Nagayatan nyo man ken saan. Nakababain lataan ni Ibiyang timang palpalamot ken ka. Isaga naman ti uniform ko dita, Ibiyang. Ay nawaw, bigbigatan kat na nga to ti busis mo lakay. Tapno mangnag mo Kaslawan mo't ngamin mangmangag mo. Saan kamot akas taasigod Awanan ti adu asaw. Isaganam ganti ti uniform ko. Ken sapatos ko tapno sana ka maladaw. Wan, mabit laang. Ay nabo, arami damitan Nasapa pa'y mat. Uray nasapa pa'y isaganam latan. Ti ko na ti boss, sana mabali na maladawag. Tamang anong supay ti pakaikataki ti trabaho. Agdigos ka nga rudan, ta isaganak ti uniform kan sapatos mo lakay. Kasta Kasta ti kayat ko Ibiyang. Pagserbyan nakmat. O Ibiyang. Ibiyang. Sa dino tayan maya. Adaak dito'y kusina, madamati pa nagluto. Umay ka man, bit. Apay ka di aya. Basta umay ka, taday bagakin ka. Anya ti ibagam, madamati pa nagluto kunakmat. Pakiyawat mo man ti tsinelas ko. Ay nawaw, asidagla ang mat Adda ka nga rudan dita. Yawat mo kid din. Una yun, Roberto. Di ka nagreklamo. Tsinelas mo. Taparigatan nakpailaang mat. Itimplanak pa gaya iti kapet. Anya, di mo kabalan ti agtimpla aya. Baon kamutan baon. Ay, di nakasta-kastaan si Kaibiyang. Nalipatam sama ta siya trabaho. Tapno da kanon tayo. Anya? Adto yung tinatang order mo, Mari Ibiyang. Gayam, kumusta mo ti trabaho ni Roberto? Nasaya at pot mare. Nagtrabaho manan ita. Nasaya at mo't nga rod. Ano kasta? Tapno matulungan na ka. Iso na lang ata medyo limastog mare. Medyo limastog? Sipod nang rugi iti trabaho na. Kutkunamlan asinong agsasao. Ay nawaw. Apay kanumat. Jakman amo iti dayjay atao. Baon mo't baon. Nangato pa iti busis na. Ay nawaw. At dala ang trabaho na. Nalipatan na nga italaang manan nakapagtrabaho. Manu atawan mo't asyak tinang pakpakan kenkwana. Iso asan ko maakastat ipakpakita na ken ka. Ngamin, si katitimakder nga ama dagiti anak yo, ideawan pa'y trabaho na. Wan nga rod mare, makapadismaya kan makapasair itirik na no dadduma. Agpakada akon mare, ada ti trabaho nila kay ko ita, katsyak ti agluto iti balon na.
Sa dino tinaggap-gapwam si kaibiyang. Iti ayan ni Mari Janet. Ay nawaw, anya tinaramid mo dyan. Napan ko inala tinatang nga order ko kinkwana. Nagpakada akmat kang ka. Tila papanamad. Ay nawaw. Napan ko nga rod inala tinatang nga order ko tapno ada pamigat tayo. Amom nga da trabaho kita. Di nakbukawan ata sa anak at tulang ay nawaw. Makapasar ka mo't ngaminan. Agawam nga rodon taglutaw ta mga anak kalpasan ti panagdigos ko. Sipod nagtrabaho ka, dakkel tinagbaliwam. Di maklauna yan ti ulom. Limastog ka, Roberto. Apa yan? Anya ti mapaspasamak dito, oy. Apa yung agpinpinnukaw kayong agasawa? Taanak yun nanang. Makapaasaran ti ugalin na. Basol ko pa'y ita, Roberto. Sika ata sika matilimastog. Adala ang titrabahom kastakan. Nalaagtal na kayon. No adda di yung nagkinaawatan, pagsaritaan nyo agbain kayo mo't kadagiti karubayaw. Ay, nagrubwat matlaangan. Apay mo't akas jay anak ko. Apay akas jay ti panagsasao ti asawam ken ka. Nang rugi di ada ti trabaho na, katlimastugan nanang. Ay nawaw. Kat no mano atawan, asikatin ang pakpakan ken kwa na. Day tangaro ti di na mapanunot nanang. Idi iso ti awan trabaho na, nasaya at aklatakin kwa na. Itataison ti agtrabaho, ay na, nangatulaunay matan ti purwana, nakalaslastog no agsasao. Di mo nga minipalubos akas jet aramidon na ken ka Iso amasong bata ko no maminsan, ta makapaasar matan. Kurang day jay. Numasapol aprang kaam tapno agnakam ti asawam. Aramidom anak ko. Di mo ipalubos ti kasta atrato na ken ka. Si kamatan ti makamangi budget. Day talang ti kwarta. Manulang mo ti sweldo mi. Wen, siya kun ti mangi budget. Kita ama, di mo saysayangan ti sweldo. Anyat ko nam, ulitin man. Di mo saysayangan ti kwarta kunak. Saan mat ngamin? Sursuruam ti agtipin. Tas saan anala ka ti agsapol iti kwarta. Apay akasta ka matan, Roberto. Anya ti panagkitam kanyak aya. Anya manan ti isyom. Limastog kalauna isipod na addaan ka iti trabaho. No agsasao ka, kunamlan asino ka. Ipalagip ko lang mano atawan asyak tinagtrabaho idi. Ngam awan pulos na ngag mo kanyak. Addan samat ti kayat mo asawan. Di makkelan ti ulom. Nalastog ka pa yan nga agsasao. Adala ang titrabahom, kastamat tan titratom kanyak. Pangaasim irespetom ti tao anang pakankang ka idi awan pa'y trabahom. Agtal na ka man. Mangibabain ka mo. Apay, mabuteng ka maamuan dagiti tattao ti kalukwam? Anya ti kunam? Ibatam ti ima, masaksak kita anak, Roberto. Sana siyak ti kalabanam ibiyang. Nalabos meten ti kastangar aramidon ti asawam ken kamare. Kita akit nagblut sa kudil mo. Makapaasar nga rod, mare. Ay, narigat a kalabanan ti asawa akasta. Naku nampay. Adala ang trabaho na, nakalipatan. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho, mamni. Limastog meten, mare. Makapadismaya nga rod, mare. Kasla kayat kukit di manan ti agtrabaho. Ag-sideline ka lata, mare. Awan mo't mga sikaso kadagiti ubing, no full-time ti trabahom. Wan, mare. Agbiro kak iti mabalin a sideline ko. Tapno sa andak nga isi-isiin day J. Roberto. Ti amuna siguro, kadyak kabailan a suportaran dagiti ubing. Ay, dinadamag ko, Roberto. Apaham ka naman, ni bakit mau? Wala, ta makapasarmat nga minudad dumatatang. Makisarita ka ngamin, anasayaat iti asawam. Kontrolum tangiwat mau, tapno sana masair tirik nana. Diyak nga rin makontrol ti bagig. Nang runa pa'y nukasta amadit isungsumbat na kanyak. Sika dagkontrol anak kao. Sa nagaputas si katang trabaho agad nalastog kamutan. Panunutam ani ibiyang nga asawam tinang pakpakan ken ka ini awan trabaho. Unaya na ya, sigon ka na iti karubayaw. Kat unget ka nga unget, sipon nagtrabaho ka. Ay nawaw, chismusamot na kita. Pang-aasem, tagbalbaliw ka, anak ko. Irespetom ti babae yan ang pakankin ka, idi si katiawanan. Nadiskarte ni ibiyang.
Ket amok, akabaalan na timang panaw ken ka, no di mo pala baliwan ti kasta nga aramid mao. Nagkapi ka din ba kahit? Saan pa'y? Ala, agtugaw ka nga rin, tagkapita. Ay nawaw, saanan? Agtugaw ka din, di ka matanagan. Sa anak nga agungot. Anya tikinan mo? Kalaat mo't asimingpot ka. Namiris ko ang akamalit ti kas niyang inararamid ko, bakit? Anya? Gusto ni tatang. Sana nasayaat no nalastog ti may sa tao. Wan mat ngamin. Pasensya ka nuway. Sana na maulit na iya bakit. Diyak kahit apanawan nak. Iso nga aramidik amin nakabalak tatno di ka maupay. Siguradwam lang, Roberto. Maminsan pa yung agkamali ka. Talaga asinaan ka. Dahil tati di mo aramidan bakit. Nagbalbaliw akon. Ay, nawaw! Rabang na laang irespetom ti asawam. Saan laang agapo tadakkel ti na itulong naken ka. No dikat gapo ta isukat nga rod ti asawam. Liklikam dagiti makapasair a balikas. Iti kasta ket saan a masaktan ti riknana. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hello, Manang Nena. Kumusta kayo dita muling, ading ko? Nasaya at latam, Manang. Si Kangay. Kumusta ka matan dita balasiw taaw? Nasaya atak matlaang dito'y ading ko. Aywan gayam. Matuloy ka di pa iti planom amang iparenovate iti sari-sari store ni Nanang Ide? No kayat mo, iparenovate mo, tauray da kami kinlakay ko ti mga sikasaw. Ay nawaw, awan ti trabaho yu aya. Awan, Manang. No kayat mo di palawaan tayo tapno agbalin ag grocery store. Ken tapno kompleto ti ilako tayo. Di adan to negosyo no agawid ka. Kayat ko dayta muling. Manungat ti kasapulan a kwarta. Itiks kontoken ka, Manang. Agsalud-sudak pa'y tapno amo tayo no mano ti budget a kasapulan para iti grocery store mo. No kasta, palawahan nyo pa iti sari-sari store na dinanang yu iday. Wen, tatang. Kargaan tayo manen. Masapul laang apalawaan. Tag grocery store kano ti kayat ni Manang Nina. Ay wala, iti pa'y aplano ti kabsat mo, ngay parenovate day ta. Ang saan anatulaw ta nagabrod may. Isu nga rod ada kami pa'y laang ken burnok ti mga sikaso, tatang. Ang amuyo kaday taramidin yaw. Amuyaw ti mangipataray iti grocery store, muleng anak kaw. Ay nawaw, dayta laang aya, tatang. Nalakalaang dayta, da kayo kidimod. Day, agalas 10 mo kaya man. Wen nga rod, ipapudot yung ti kapi, tatang. Day talaan, tinapay dangay. Gumatangak laangan iti tinapay di ta store tapno ada meriendaan dagiti nagtrabaho. Para, agawa am nga raw. Sigurado ang mabisinan dagita. Ay nawaw, apay nga'y adi ka pa'y laang nakasagana, Nena, my friend. Sana ka rumor ita, Adela. Itian niya aga po, katunggal day off tayo idi, kat kay kayat mo matiag pasyar. Awanan kortak, friend. Kasano na pasamak ti kasta kat kasusweldo tayo laang mat. Impaw it ko nga rod iti kabsat ko. Kasta aya? Wen,
Impawit ko para iti grocery store ang negosyo. Isuda ti mangilakad iti permit kan aminan, friend. Talaga mo't a business-minded person kanya, friend. Ayun tapno danam na maa ka pagbiagak no malpas ti kontratak. Narigat ti trabaho dito abroad, friend. Saan ang mabalin na tong palbiag ngagtrabaho ak dito Sa bagay, mayat dayta nga investment mo tapno adamot pakakitaan iti kwartaan nagbanugam. Naalam, friend. Iso ada kayo pa ilang ti rumwar. Tawan ti budget ko ita. Agpeles kakit day. Ilibre ka pa ilang ita, friend. Awan matla ang kadwam nga agbati ditoy. Rumwar kami amin. Hello, muling. Nakaawag ka matmanang nena. Kumusta nga iti grocery store ko dita? Nalpasan ti permit. Isu na laang tamasapul agumatang iti talo a freezer. Nanginan sa amot ti freezer. Kasapulan ti freezer manang. Manupay ti kurang aya. No manu ti maipawit mo, isu ti budget may. Sapay saan kami pa yan nagsweldo. Ay nawaw. No ada ti savings mo, isu pay laang ti erwar mo. Sige, makitan to. Ipawit mo adagos no adda. Iti kastakat makompleto mi ti gamit. Plano mi ngamin ti manglukat iti grocery store mo inton umay alawas. Nalawan, di kay madanagan. Mangipaw itak manen tapno malpasan dayta. Ato yung timpagatang mga frozen foods, bakit? Ay nawaw, nagadumat tanday ta burnok. Wala ta, talumot ti freezer ang ginatang ta. Di mo unay adun Tapno weekly langan, ngag-purchase tayo. Ay nawaw, agpampanunot ka kadi burnok. No igatang ta amin iti groceries ti kwartang impaw iti kapsat ko. Anya ngay magtimabati apara kadata. Ay, wala niya. Anya nga rutir urayam ngay. Kisayam ta frozen foods tapno saan adakkel ti bayadan ta. Dagiti frozen foods lahan. Wen, sapay nagngingina dagita. Ay, nawaw. Nagandaw na makmakan muling. Ginatang mikin burnok day tatatang. Mangan kayong matan nalpas kamin itay. Nangalaan yung matitinggatang yaw ka dagiti amakan. Ni tatang mut, kwarta mi ti inggatang may. Pangalaan nyo kung may tikwartayaw, katagpada kayo mating lakay maungawan trabaho na. Gaputawan trabaho may, panunutan yung matan nga awan pulos ti kwarta may. Amangan ko na. No. Awanan ti adu asa utatang, mangan kayo ki di numabisin kayo. Adu pa'y ti aramidak iti grocery store ni Manang Nina, nagadu ti may display. Mano a karton lang, mo't di nakita. Nagatadday jay tatang. Manaw ti impaw iti kabsat maw para ti grocery store na aya. Di yun sa ludsudan no mano. Adamo ki dilistak panawang kayo pa itay display mi dagiti ginatgatang may. Makaamu kayo matan amangan dita. Naimbag abigat yo tatang. Nakasapsapa kayo mo nakarieng. Itay pa'y na kayo ngay. Apaya nalanaw kayo nakarieng. Ayan ti asawa. Nakaturog pa'y laang tatang. Nasapa pa'y mo ngamin. Alas 10 ni tiyag sapa. Nasapalat tatang. Naladawon asino nga iti mangilukat iti grocery store ni Manang Mau no kasla. Siyak tatang. Sayang na iti customer ko Di kay madanagan, tamang lukatak malaang. Wala nga consistent kumamay. Tapno sana may lawlawan na iti customer. Ay katpasinsya napuyat mo ngamin. Di kay ngamin agpuyat sa paan nyo ti marieng tapno adda mapaglakwan yaw. Amaw kadakkel ti kwarta nga enwar ti kabsat mo para ti dahi ta grocery store. Adaya imbagak abasit laang tinruar na. Awan mat Mala, manglukat ka kidain, tayo supay na daw may gumatang. Hello, Manang Nina. Aping itala nga sinong batam ti awag ko muling. Pasensyakan Manang, busy ak ngamin. Itala ang anawaya anak. Kumusta mo ti grocery store ko dita? Adda magkidi customer Manang. Kumusta mo ti Silsio iti may sangal daw? Numaminsan dakkel, numaminsan basit laang. Dipidipindi mo Manang, saan nga agpapada? Nasayaat nga rod no kasta. Isupay latamot ti ganansyayo? Tapno adamot lang ipaswildok kada kayo Wan Manang. Ala,
Kitaan nyo mat ti kwarta. Aglisa na sayaat, kandi kag pautang, tanarigat tagsingir. Ang mga numabangkrap ti negosyo. Wen manang, kasta ti ar-aramiden me. Nala, nasayaat mat nga rod no kasta ading ko. Kinumustak laang ti grocery store ko. Ala, agpakada akon, tagtrabaho kami manen. Okay manang, agan-anad ka dita. Apay mat, kasta ter aramidin niya umulaing. Ay nawaw, apay akasta ti ibagbagayo tatang. Awan mo dakas nga ar-aramiden me Agin babak ng kayo mutan iti asawam. Agsaysayang kayo laang iti kwarta. Agsaysayang, adda ayamot masaysayang. Nagadaw ngay padil-delivery yaw. Kad kitaam nagiti kukam. Di Cutex. Nagapon ti kwarta agas-gastusin nyo iti asawam. Kwarta ni manang nena ti daduma ngam saan mat nga amin. Kaslas will dumi matan ang mga asikaso iti grocery store na tigas-gastusan me. Nay, kitaan nyo ang mga malugi na itang store. Ay nawaw, amumi day tatatang. Adamat common sense me. Saan amasapol nga ibagayo amin nga aramiden me. Narigat ti trabaho ni manang yaw, iti abroad. So, di kayang saysayang ti kwarta ako nagmanay. Ikan nakmampay ti kwarta muling bakit? Sa dino ti papanam aya burnok. Iti ayang ti gayim ko manana. Ay nawaw, anya ti aramiden nyo ijay. Agawid tumot la adagos. Ikan nakmampay ti kwarta ko nak. Adda aya kwarta nga impadulin mo. Kisayang pala ti koleksyon Manaw, 500. Nangalaki ti 500 iti napalabas nga aldaw. Isungay kanak, tatultulungan kamat no nawayaak. 500 lang Agawid ka adagos. Wen ka day, danag mon aya. Ay nawaw, day talangan, tinabati alako tayo. Wen. Basit mat gaya man. Masapal nga purchase naman Ay nawaw, adda nga raw ti mai-purchase. Ti koleksyon ngay. Manulaang mat ti koleksyon anabati. Kurang day jay. Impautang mon samot nga men ti daduma. Saan Nalipatam ka di ti kwarta ginastos ta? Nakasta nga ron, agpapawit ka pailaan ka ni manang mo. Anya ti ibagak ngay. Ibaga, mamang ipawit manan, taawanan karga ti store. No ibaga na ngay nga i-purchase ta ti koleksyon. Makamu kamutin nga agrason Kabalam na ita, sika pailang mahit. Anya ti kunam muling. Awanan karga ti store mo manang. Anya? Awan mo ngaminan mai-purchase manang. Ay nawaw. I-purchase yu pala ang ti koleksyon nyo Ay, kwa manang. Kurang ti koleksyon. Anya? Dakkal timpaw it ko akwartakan ka ide muling. Umawagak ka din no umanay ti koleksyon manang. Numano ti koleksyon nyo dita? Isupay lang ti gatang yo. O sige. No kasta ti kunam di iso ti aramiden may. Wanan awanan kwartak. Kandakkulan ti nairwar ko para iti dayta grocery store. Okay kalaang ka day, Nina, my friend. Madanaganak nga rod, friend. Ay nawaw, apay, iti anya agapo? Anya launay ti pagdandanagam? Ni ading ko dyan mawag itay, kat kurang kano ti i-purchase da. Nay, kunak manu dakkal ti inpawit mo ide. Unmat, ngamno apay akurang kano ti koleksyon. Ay sos, amangan mat no tila pangigas-gastusan da iti kwartam, friend. Dayta nga rod, friend. Nagtalukak kan kwa na takabsat ko kat nga rod. Ay sus, adu ti mabasbasak akasta, friend. Sapay la kumaa, ta saan nga ramidon ti kabsat ko ti kasta kanyak, friend. Sapay la kumaa, ta di naklukwan. Di bali talas da ito yan, friend. Numalpas ti kontrata ta, di makaawid tamatlaan ni J. Pilipinas. Si Kanton ti mga sikaso iti bukod mo a negosyo. Nena, anak kaw. Siyak nga rod, tatang. Apay adi min pakpakamaw nga gawid kagaya mita. Kaya't kayo asorpresaan, tatang. Ngam nakarikap mo ti grocery store. Damuling ngay. Rimardamat nga gasawa.
Kunak adi da irikap ti istor, tadak mat. Isupay ko mamad ti may lakaw. Amangan ka nun, agkamali akit isokling ay titkaw. Sa dino tinapananda aya? Dahil tati jak amaw. Awan mo timbagada. Ludado bakit mamin ano ti makalawas arumwarda. Ay nawaw. Kasano nga iti store? Sagpaminsan lagay na may lukat. Ludado ba maladaw pa ita maaldawan damot ang makarieng. Ay bon gayam. Imbagada ka dikin ka ngayon lako dan ti dua a freezer. Saan matatang? Ay una yan nagitatatao. Iso na ba't lang tiyagar aramid itirasaw tapno mabangkrap ti store. Anya? Naimas at talaga ti makan ditoy, burnok lakay. Uwan nga rod bakit? Nabsugak si ka. Sulit ti binayadan ta. Kaano man nga umay tangay? Depende ano ada ti ipawit ni manang nena. Kano ada ti koleksyon. Medyo narigat nga minti agdawat iti kwartakin kwa na itakat. Naimbag ko nam ata na ilako ta ti dua a freezer. Iso nga oray awan ipawit na kat adalat ta kwartata. Imot-mot gaya man ita. Wan nga rod. Nalabas matan ti kinaimot na ita. Narigatan ang madawatan. Iso ang masapol nga ibirok tamad. Nasaya at matanagawid kayo na dua, muling, burnok. Manang nena. Di yun am namaan nga gawid akitan niya. Di mo matimpak pa ka mo nga gawid kagaya mi tama nang. Una, takayat kayo a sorpresaan. Ngamne, siyak mo't gayam tinasorpresa. Anya tinararamid yu ti grocery store. Ayan dagiti kwartang impapawit ko. Ay kwa manang. Ibagayo ti punno kanyak. Ginastos yu kadi. Agpalawagak manang. Wan no saan laang ti sumbat ti saludsud kumuling. Pasensyakan manang. Sapay la kumaat mapakawan na kami. Nailawaan ang nagastos mi ti dadduma. Awanan kayo itibain? Agrigrigatak ija abroad sa ita kastoy ti madanunak. Namukla nga kas sa taramidin yu kanyak. Sa anak latakuman anang irwar iti kwarta. Bayadan yu ti kwartak a ginastos yu. Apay ngamin ngimbagam ti pudno ka ni manang. Ay nawaw. Awan nga rudan. Awan mapanunot ko arason kat nakita nanti grocery. Sapay dakkel ti pabayad na. Bayadan talatan Pudnumot a ginastos ta ti kwartana. Pangalantang harod nga iti bayad ta. Makipurdya ta Anya nga tano agabrod ka. Diyak kayat. Narigat ti trabaho ijay. Makipurdya ta laangan ta inutan ta abayadan. Kasaritam nga rod ni manang mo anya ti may bagana. Bareng umanugot ngayon inutan ta abayadan. No okay laang kan ka kat inutan mi abayadan ti kwarta manang. Binulan ngagbayad kayo kanyak. Wen manang. Uno kayat mo ti agabrod. Tapno makabayad kayo adagos. Diyak kayat manang. Narigat kanumot ti trabaho ijay. Ammong matlagayam. Apay asinay sayang yu ti kwarta a nagrigrigatak iti abroad. Biddot mi dayjay manang. Kasla saan kayo ngagpampanunot iti asawam? Mapambannog ka iti abroad. Sa ita, agin babak nang kay gayaman dito Pilipinas. Tidakas na pay, ti kwarta a nagrigrigatak ti gasgastusin nyo. Saanan ang maulit manang? Talaga saan na maulit. Tanumay papan iti kwarta, saan kun ngay talag kada kayo ti kwarta a nagrigatak? Saan kay matgayam ang mapagtalkan? Ay nawaw! Di mo gastusan ti kwarta a nagrigatan ti padam a tao. Agbalin ka kuma ang mapagtalkan iti amin abanag, kan iti amin nga oras. Iti kasta, kat saan ang madadaal ti panagtalakdakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho
panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasaya at magtanagawid kan Ruli anak ka. Apay ka din, anang. At danidalya nga ex mo di tasalas. Ay, nawaw. Anya aramidon dahi ta babae dito balay. May lahang nagpasyar. No, apay ngay may pailangan dito dahi ta akulot. Tangiwat mo. Agsubliak pailangan itayan ni Pari Nardo. Na, kasangsangpot mo lang, rumwar ka manang. Sa anak nga gawid, aging kasan apumanaw dahi ta adalya. No, apay ngamin ang pinastrik yun. Saan mo't siguro adakas no pinastrak ka? Agawaan niya ang tagsarita. Kahit ang madanunan dahi ta babae dito balay. Ito matamdama. Ay, nawaw. Ne, nagsublay ka mat, pare Roni. Masarap nga ro dito dahi dyan adalya, pare. Ay nawa, apay ni Dalya pare. At dakik dahi ni balay may. Kailiw na ka siguro pare. Sigantungot kami. In-break mo nga ang tiga po na. At damang kami dugdugyot na naiyak kulog, pare. Anya? Un pare, nakita ki din na pahanak ni balay da. Kaslasan pa yan, nagsuksukat ka, nagdigdigaws. Oray kan pare. Amangan mo no nagtrabaho yung garden. Nalawang ato ti garden dagi jay. Di ang lagit di maanusan di kasya. Siyak mo lang ti may babae no kasi klase ti babae ti maasawa. Nakauyaw ka pare. Ay nawaw, saan apa naguyaw dahi dya pare? Ibagbagaklaan mo niya ti pudnaw. Mangamong ka pare. Sa bagay, biyag mo magkiti dahi ta. Nanang, adakaw! Lukatan niyo ti ridaw Mabit lang. Apay nga itakala ang anagawid. Pimanaw ka din ni Dalya. Nagawid itaypay. Masaya at nagawid ang intom sumarunaw. Di yu paspastragan dito balay dahi dya babae. Ay, grabe mo tikasta anak ko. Awanan ti makagapaw, tapno umaypay dito balay. Inbreak ko nga rodang. Nagpus ko mo ti ropa na nagpakita pa ilangan kanya. Nagsasao ka kas kala perpekto Basta, saan akas kang kuha na ti babaeng karapahap ko nanang. Lalakiro kan mamartek mo't lang day-day. Di yun samot amaw. Anya? Anya ti ibagang pare nardaw. Mangayo tayo itong Lunes pare. Ay nawaw, asino tagpapas kang pare nardaw? Ikasarkon ni Jinky pare. Anyat ko ng pare, ulitan man. Abangan sa pangalit ng nagkaw. Ikasar ko ni Jinky ko na. Agkasar kami. Tapno legal kami matin. Sigurado ka di pare? Sigurado ka ni ti dayja babae? Uwan pare. Sigurado akong kan Jinky. Addakin ka tayo pare. Abe kasta tiisan mo pare. Mas tawag lang. No ape aday di ajingkay pa lang mo tinapili mo ikalaysa. Nasingpot nga man ni Jinky pare. Unang kita mamapare. Nagkutong kung saan mo napintas. Ay nawaw, nalabos kami ngagsasaw pare. Ipagpaglaan di pudno pare. Di ka masaksaktan ang tayo sumot ti makikita. Mga sawa mo't gaya mo ni Nardo agayim mo, Ruli anak ka. Una na, nasino ti nakadamagan niya? Isaw ti pagsasaritaan dagiti kaaruba tayo. Ni Jinky mo ang akalugaran ti asawaan na. Ni Jinky nga kasla kawayan ti asawaan na narang. Ay nawaw, kawayan mo't alawlaw atum dita. Kat isumot narang, nagkutong namin ni Jinky. San ama ilibak akasla kawayan ti langanak. Na, iti panagkunam ka di kat nasaya at tikas tang ibalbalikas mau, Indescribe ko lang narang, si kamay. Ay sos, makapasair tikas ta pa nagsasaom. Talaga masahir tirik na pudno ti maibagbaga narang. Dita ka man laangan, awan pa'y serserbi makasarsarita man. Ninanang mag, sinong batak lang ti saludsud mo, nakasar ka magtang. Congrats, paray. Agyaman na, pare Rolling. Bantayam ni bakit mo, paray. Ha? Ang mga lumaitayab,
Sabi na pigste angin na. Nakakutkutong ni bakit mo. Ay no. Ape kastamot ang pare. Nay, nasaktan ka kaditim bangak pare. Lalabas ti kasta pa nagsasaw pare. Uyaw mo ni bakit ko. Ay, sorry pare ah. Makapasahir itirik na ti kasta ng isaw-sawang mo ah. Sorry ah pare. Saan kong inggagara? Saan kong inggagara ko nam? Ngam kastamot ti isam mo. Si kamot pare. Ang angaw ko lang dahil pare. Sana na saya ti kasta ng angaw pare ah. No awan na saya at nga ibagam. Aguli magkan. Apaya kasta tilangam nardola kay. Anya manan ti insawang ti kumparim aya. Bantayan ka kano. Tama nga maitayab ka. Anya, kasta timbaganakan ka? Uwan ba kay? Ay nawaw, gaputan ako tunga kastamatan ti bagana. No agsasao, kunamlan asino agwapo. Saan mat nga rod takas labunog mati tsuraan na, ha? Unay kan bakit? Bunog ayamit. Pudno mat, kita tilanga na ah. Sigurado masahir tirignan ano manggag na timbagam bakit? Tapno ammo na tirik na ti mauy-uyaw. Ha? Nalain nga aguyaw day at tao. Lalaki ngam kasta ti ugal yan na. Mabit man lang takasarita. Ay, saanin bakit? Ang mga nugulo ti pagturungan na. Bagbaga aklaang tapno mapabainan mat uray basit. Anya di bagbagam akaslaak maitayab, Broly. Ha? ang angakulaang mo tayo dyan pare na daw. Panagkunang kadikit na saya at tikas di nga ibagbagam, ah? Ang angaw ko kunak langarutan. Kasla mga asar ka mat. Ay nawa, agkalma ka kadilaan. Kasanong agkalmada tao kat aglablabos ka mat. Sakbay nga agsao ka. Agsarming kapay. Ha? Si kantupay. Aglanglanga ka mat abunog. Ah? Oh, ada ka dinangag mo kada kami, ah? Anya? Itaalim masintan lakay. Diyak kayat apa umayam da di abunog dito'y balay. Ay nawa, asino abunog? Bakit? Asino kumapay? Niroli agayim mo, ah? Grabe ka mo tabunog. Pudno man. Kaslabunog jay managuyaw agayim mo. Di ka matanagan, bakit? Saanin nga umay ni Rolly dito'y balay? Friendship over kami mo tayo. Ha? No kasta? Saan kayon nga agayim? Wen, talaga friendship over kami. Diyak kaya ti managuyaw agayim. Narigat ti makara na niya. Nasaya at mat no kasta lakay. Diyak kaya't amakisinmingad ka itikas di aklase ti gayam. Lalaki ngam nakauy-uyaw. Inabak na pa iti babae. Uwan nga rod bakit? Saanin, Apolos? Lorna? Siyak nga road, friend. Ay nawaw! Kumusta kan friend? Long time no see. Kasi ti Apo, nasaya atak matlatta, Jinky my friend. Si Kangay. Nasaya at kami matlaang friend. Pasensya kan saan kon ana atendaran ti kasar mo. Okay laang friend. Maawatak taadayo tinagtrabahuam. Wen nga rod, makapabannog pa'y ti trabaho ijay. Dakkel nga agpayso ti sweldo, ngam nadagsan mo ti trabaho. No kasta, di kan agsubli iti sigud ang nagtrabahuam, friend. Saanan, friend? Aglako aklatan dito'y lugar tayo? Ay, mayat nga agpayso ti agnegosyo dito eh. Taman manupay laang dagiti negosyante. Kastamat laang tinapanunot ko, friend. Ay, tinobyong ngay gayam. Awanan, friend. Nabayag ang nagwin naswas kami. Insukatnak iti katrabahuan na. Ha? Day talaang Sa bagay, ado mo ti babbaro dito lugar tayo. Ang mga numay sa kadakwada tinakaibatugam, friend. Sikamot ti lumabas, Lorna. Naimbag abigat yun, Nana Iseng. Kastamot kan kabalasang ka. Kano pa'y anagawid ka? Dua alawas kun dito'y, Nana. Dito'y kan nga agnaad. Wan, Nana. Saan ako nga agsubli iti sigud ang nagtrabahwak. Agnegosyo aklaangan dito'y lugar tayo. Ay, mayat ti istor ang negosyo. Wan, Nana. Isu ti may sa aplano. Isu na laang ta medyo adayumot ti balayaw. Asidag laang, Nana. Ngamno kas kanya ka bakit? Adayo day jay. Umay kunto i-deliver, Nana.
Nanang, asino di balasak kinasarita yung itay? Ni Lorna nakaong. Awan pa asawa na tayo, Jay? Day tatijak amaw, ngam kaslaawan mo. Itala ang makita ka. Putot ni Simon day jay. Nabayag ijay Manila, iso nga italaang amakitam. Kastagayam. Kurso nadam. Napintas mo, nanang. Siksibay, kanapudaw si ka. Madlaw nga ay aywanan na tipagina. Ngam no saan asikati type na, ay awaanin Ho, iti kasto akin ang gwapok nanang. Imposible mo, ano di na ayatan? Tulungan kan ating kaong. Ha? Siya gayam ni Rulay. Taga dito mo laang. Nakita ka marigatang ka iti binagka mo. Iso nga inasikgan ka. Itulod ka ng balayaw. Ay nawaw, saanan manong, nakababain matkan ka. Awan tirong ba nga pagbain na madaing. Pagayatak ti tumulong ka nagitag kasapulan. Anang amin nung ti matay-tayo anagan mo. Lorna tinagan ko manong. Pagbagay mo tinagan mo. Mutuin ta sa ako tabagkata ka. Agyaman naklaunay Awan anyaman na ading ka. No awan ti agungal. Mabaling ka ding alaag ti number mo. Tap mo nalakalaan na akong takin ka. Anya? Nakaawag ka matroli. Anyat masapul mo. Kasapulak lang ti kasarasarita. Mabaling ti mapandita balayaw. Awan tao ije balay tarimuarak. Anya nga oras nga ruti pa nag-ahawid mo. Jak pa'y masigurado. Apay ka di aya. Kaya't kalaang amakita kin makasarita. Hintun maminsan tulatan Ada ngamin tinapanak, katjak mat sigurado no anya oras nga agawid Ayan mo, aya. Dito'y ayan tigayam ko. Agpakada akon tani, paypayapayan na kon. Agan-anad ka nga rudita. Okay, bye. Asino jay imawag, friend? Apay amasapol nga umadayo kang. Hun ata nakababain mat no madisturbo kayo, Jinky. Asino day jay aya? Ni Rolly, friend. Kaya't nati agdaton kanyak. Ay no, ka-text mo day jay aroli. One friend, apay ka di aya. Itapay laang, likli ka mun day jay alalaki, friend. Iti anya aga po aliklikak di tao, friend. Ada ka di tijak amo? Ay, managuyaw day jay abarong. Anya? Inuy-uyaw na dagiti nagbalin nga ex na. Uray siyak mo tidi Kasta unay ti pananguyaw na kanya. Kaslaak kawayan iti imatang na. Ay una yun? Maditi ugali day a tao. Iso ano siyak ti sika. Agpanunot ka na saya at friend. Ang mga numadadaal laang ti biyag mo. Okay kakadila ang rulay. Idi pa'y naminsan nga aldaw ang makadlawa. Saan nga raw, nanang? Ay nawaw, anya ti parikot mo. Di mo't ngamin reply ni Lorna dagiti tiksukin kwa na. Agraman tawag ka o di nang sumpata. Ang mga nubise. Likliklikan naklakid di na di babae. Iti anya agapaw, aliklikan na ka. Saan mo't ngamin nakastoy di damo ang nagamamu ka may? Ay katmapan ka ijay balay daa. Salud-sudom kan kwa na, no anya ti parikot. Ay nawaw, anya pa'y lang ter aramidom dito'y balay si Carole. Apya kastamot yan ti bagbagam Lorna. Kailiw ka una yan. Aya? Adda ka di ba ang sulkaw? Aday naramid ko at di mo nagustuhan? Nadismaya ak itinaamuak, Role. Ha? Adyan kaya't mo asawang? Sigun itigayam ko kat madikano ti ugalim. Sino gayim mo? Ni Jinky nga inuy-uyaw mo ide. Managuyaw ka gayam abaro. Saan mo tin ita? Nagbalbaliw ako. Pasensya kan, Role. Nga magsapul kalaangan iti sabali a pagdatunam. Tasyak, nakapangedeng akon. Awan ti planok ang mga klon iti lalaki akasken ka. Nanang, apay gusto mo tindi na paspasama. Apay nga agrungab ka nga eh. Awanin ti namnamak ni Lorna. Anya? Nadismay ang ano itimbangan ni Tingkay. Kaya magamit yung kilaysay. No kasta, agam amuda gayam. Una lang. Ayawan mo, Role. Diyak mo niya taramidak na lang. Ay, katagba akalatan na. Diyak kayo tagbaak. Kaya kumati magkayasawaan niya. Anya nga ron ti maaramidam kat nadismayamot ni Lornaken ka.
Jak amo magayam na gayam ka ni Jingkay. Ay nanak ko aya, di ka ngamin aguy-uyaw iti padam a tao. Day ta nga ugalim ti pakadadaulan ti biyag mo kunak tumag. Nanang. Lalaki ka, ngam no uyawam ti padam a tao. Abak mo pa iti babae. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may sa abaraw kunak manaen. Ay, nawaw! Di mo iruruman wano uyawan ti padam a tao. Tapno di kanto agbabawi intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, kunaklakit din no asino ti naka-flashlight si kamagayam Mari Erlinda. Sapay nadagsan tabagas a binagkat mo. Ay, hanyangay nga rod mare. Di mo't mapangnamnamaan ti asawa. Rabiin, ngam di pa'y nagawid da di awaldo. Ay nawaw, itay pa'y nagawid nila kay kumare. Itay pa'y alas 5. Adda siguro man ang ti kinasinarak ti loko mare. Anya? Panagsuswildo ita mare. Sigurado anapan iti ayan ti babae na dayjay. Babaero a talaga. Lukas ta. Adda babae nila kay mo, mare? Adda mare. Nabasak ti tiks da iti tunggal maysa. Adda pa'y nangising iti ladawan da kanyak mare. Ay una yan. Agkurkurang kay langaruden iti kwarta. Agbabae pa'y laang. Ti kinagatal na ngamin ti ipang pangruna na mare. Ay sus, nakabutbutang tikas na mare. Jay sakit launay amaala na. Pudnutan ako na mare. Talaga pagtalawak dayjay no agawid pa'y lang ije balay. Mangibabain nga asawa. Nasayaat mo, tanagawid ka, Waldo. Wen, tadi to'y mat ti balay ko. Agraraman ka di Balay ko nga ibagbagam dita. Punoy, dito iti balay ko. Sa dino ko matidaduma pagawida. Ay, talagang agraraman. Balay dagiti dadakkel ko dito a balay. Kati kayat ko, pumanaw kan. Anya? Di ka man agin didiam mo. Taamok ti amin, Waldo. Anya taammo maya? Ay, nawaw. Ti maipapan iti kabit mo, Ah? Alam dagiti gamit mo, ta pumanaw kan. Nukasta mo lang ti asawa. Kayat ko pa iti agbalin abalaw. Hoy! Si bibiyagak pa'y lang. Ngamno kayat mo ti sina, diwan lang. Awan mo't langan marikla ka panagayat parang ka. Naimpagpay ni Isa, nasingpag kanya. Dakkel ti nagdumaan nyo. No pagpilyan na, talaga ani Isa ti pilyag. Kunak tupay kat. Babaim dayjay. Nanang, adda. Ay nawaw, apay ang naghawid kawal daw. Wala ta, pinapanaw na ta asawa. Anya? Kaputa balay dagiti dadakkel na ti pagnanagdan may. Kasjay mo tinti naramin na kanyak nanang. Apay matapim manaw ka. Kapilitan na tayo sungarod ti kayat na nanang. At dalaki di sa bali alalaki ti biyag na tayo diyang Erlinda. Ay una yan ti kasta. Lalakiro ka di ayaday jay. Una nang. At dati ilimlimod na tayo diyang babae. No kasta mo lagayam. Nasaysaya at atalagan og sina kayaw. Wala nga ron nanang. Narigat mo't lang ti makikabalay kan ko na. Naimbaglangan, tawan pa anak me. Apay ka doon nagawid na dyan, Waldo, dito'y balay. Pinapanaw ka na ni Erlinda. Eh, nawa. Ito niya ka pa.
Sigon iti anak ta. Adda ka no lalaki iti asawa na. Enya. Iso ahusto lang ang anagawid ti anak ta dito'y balay, lakay. Yung mga mo, arabid mo dito istorya na dyan tao. Kano seryoso mo't amang ibagbaga itay? Numabingsan mo nga minday dyan awal daw. Ang dami kalukwan na. Kakasila nga rodan ti anak ta. Kastapay lang matibagam. Ay una yan litaw. Ibagbagam kininalang mo wal daw. Pinapalaw na ka ni bakit mo? Unta tang. Yo? Bagay, may tuwa dalang tindi nagkindawatat. At dagayam lalaki na tayo tatang. Enya? Lalakiro tayo dyan Erlinda. Iso na sa isayan, og sina kami langan. Abagan, may sikat enti parikot anak ko. Abagan, no rason mo lang data. Ay, saan tatang? Nasing putak tupay. Sigurado ka? Una, 101% sure tatang. Sana siya tenti pariko. Dahi dyan Erlinda tenti pariko. Una yan ti kas di apa nagapayo iti asawa, mare. Wala, tama ka paburok mo't ngamin iti dara, mare. Pinapanaw mo pa'y? Gusto lang ti naramid ko. Kasjay mo lang ti kaya na. No pagpilyak ka no, kat ti kabit na ti pilyan na. Nagpuskol mo't ti rupa na. Ay nawaw, dayjay pa'y ti kunam. Talaga na puskol ti panagrup-rupa na dayjay alalaki. Nagawid nga rodan ijay lugar da, mare. Sigurado daytan, mare. Sa dino kumapay nga iti sabali apapanan na. Ay nawaw, ang mga no aramiden na tikas iti inaramid na ide, mare. Ang mga no sabali manan ti idanon na kadagiti dadakkel na. Rumwar tumula ang tipod no, mare. Saan lang nga may sa ti aldaw. At danto ti aldaw dayjay awaldaw. Sa bagay, mare. Da kayong magayam day tananang, sa dino tinagapuan niyaw. Ay nawaw, nanang. Ha? Di nag-aw-awagan iti nanang. Ngamain, nagsina kayaw kiniwaldaw. Anya? Awanan ti bibiyang mikon ka. Apay akas labasol ko pay. Wano? Sa bali manan, ti indanon ni Waldo kada kayaw. Ay di ka nagsaupay. Naibagan ni Waldo ti amin kanya. Iso apang nga asim, tadaywamon ti pamilya may. Siya manang tinakabasol. Naawan tinasaya at ngibagam, pumanaw kan iti sangwanak. Kumusta mo ni Waldo, mare? Saanan anagawid di tabalayo? Saanan, mare? Uray saanan nga agawid. Tawang mo plano ko na makisinublian kang kuana. Nasabat ko nga rod ni nanang na dita paradaan. Kaadumanan sa una. Ay sus, ang mga no sa bali nga istorya ti indanon ni Waldo kadakwada. Saan ko naparikot dayta, friend? At damot tan kadakwada ano patsyenda. Maan ano kuma? Wanangam saan mat anasaya at nga inuulbod ti istoryaan na kadagiti dadakkel na. Sikat ti madaksan, mare. Ay na, mare. Dayjay pa'y awaldo ti kunam. Nalaing nga agaramid iti istorya dayjay. Okay laang nga mapabainan ti sabali a tao. Tinapatag kan kuana kat iso tinadalos. Sa bagay, sayang laang ti oras mo no makiapa ka iti kasta klase ti tao. Iso asyak, agtatal na akon. Isupay ki di dayta apa ka istrisak, mare. Kasta mare, di mo istresan ti bagim, tapno di ka agbalin alos siyang. Ha, makapaasar mag. Ay nawa, anya manin ti pakaasaram. Nasabat ko pa'y lang ba't ay nga Erlinda ijay paradaan. Anya ko ba ita? Plastik na dya babae. Plastik bagay magbagam dita. Pudnumag, agasam tananang ko na nakidin kanya. Painosente ti loko. Di kagsaw iti kasta. Tadi mo nakita doon niya tipod na napasabak. Nalawag mag, pinapanaw na ti anak ta. Ti kunan ni Waldaw, adda ka no lalaki ni bakit na. Di mo makita ay alitaw. Pinapanaw na ni Waldaw, tapno na wayada iti lalaki na. Nagitam ka di nga da lalaki ni bakit na. Kano day tamat ti kunan ni Waldaw? Nyat amam ngay. Ang mga no inuulbod mo't istorya kay alak ta. Ang mga no feeling biktima manan kadagit istorya na. Adaman kayat ko amamuan, Waldaw. Ay nawa, anya di tananang. Adda ka di pa'y planom ang makisinubyan iti dayjay nga Erlinda.
No siya, awanin dahi tayo ti panunot ko. Nasaya at mat no kasta ti kapanunutam. Nagado a babae dita. Naku na, yung pakilanang. Ayun gayam, nasabat ko ni Erlinda ijay paradaan idi na minsan ngal daw. Kahit, Nanang ko na nakit din kanyak. ay no, ita niya gapong awagan da kayo pailangit tinanang. Ha? Jak man amo iti dayjay a babae. Kalpasan na pinapanaw na kijay balay da. Awagan na kayo pailangit tinanang. Talagang awanan bain mo tayo siya babae. Imayat na kaya't ko maamuan. Noon niya tipod noon na pasama, Erlinda. Babaero ti anak yo, iso a pinapanaw ko. Hey, no, sigurado ka kade. Adda pa manaknak ko, tatang. Basaan nyo dagito yung atex, kan mingmingan nyo anaimbag dagito yung aladawan. Nang? Hinawa. Niwaldumit na dahi tiladawan. Isong agpaiso, tatang. Naglukaw na di alalaki. Nagturad pa'y amang ibaga, ano pagpilya, kati babae na ti pilyan na. Karkaro kay di anasair tiriknak, tatang. Maawatak itan. Sa balit, istorya na kada kami gininalang na. Day tamot ti paglaingan ti anak yu, tata. Ti agaramid iti istorya, tapnula ang iso tinadalos iti imatang ti kaadwan. Naimbaglangan tanagawid kalitaw. At dati napatid nga ibagakin ka bakay. Uray siya, at damot napatag nga ibagakan ka. Umuna ka nga ruday. Ha? Nakitak ni Waldo ijay paradaan itay. At da babae akadwa na. Ay, nawaw. Pudno nga rog, tinaibaga ni Erlinda kanya. No kasta, kinasaritam da ijay nga Erlinda. Uwin bakay, kit at dating pakita na kanya. Text ti babae ni Waldo kanladawan ta. Ay mangibabain da ijay Waldo. Isumat gayam tayan ti parikaw. Iso ti lalaki. Kasta pa lang tarabidan na. Feeling victim lang maggayam ti loko. Inulbudan na tamanan. Kung laki din no nagbalbaliwon talalakayanan. Saan maggayam? Ay, Waldo. Asino jay babae akaduam ijay paradaan itay, Asino o babae na lang? Di ka man aglibak si ka. Di ko nam kat adda pakipurdiaam. Kat isumat. Ang moment, noon niya tipod daw. Babaero ka. Ha? Nakasalitak ni Erlinda. Si ka gayam tayo ti parikot ka. Apay asyak. Kat isumatin ang papano ka natatang. Pinapadaw na ka. Gaputa kalukwan talarabidem. Anya? Mangibabain kalaunay, Waldo. Nagsasaw ka, kasla si ka ti biktima. Tagayam, si kamot ti agar aramid iti linuluko. Nalabas ka, Waldo. Lukas na taramid mo. Talaga asan mo abagay ang pamilya. Ay, agtugaw ka man matusang. Tay ka pa ya, pumanag na. Ay na, masurunak launay iti anak talitaw. Awan mo't maramidan ta. Inarabid na butang ti kasta. Lalaki, kasta ti galad na. Nalay nga garamid iti istorya. Ay nawaw. Tagarod. Santa mo takas day. Nako nampay. Kung naklakit din o nagbalbaliwan na dya at tao talakayon. Ang amsan pa'y malagayam. Jak mo. Ngam kinataunan sa amot tintikas day bakay. Ay, nagalas lakay. Mangilawlawan pa'y. Namati kamot nga minadagos itimbaga na king ka. Una, tanudeng-denggat ti bagbagana. Kaslapod numag. Tagayam, inuulbud mo ti istorya na. Ay, iso pa ya pampanunutan. Naimbaga bigat mo, Erlinda. Kasta magkada kayo, nanang. Anya ti masapulyaw. Ay, napasensya kan abalasang ko. Ay nawaw, adda ka di basol yung kanya? Ni Waldo magayam nga anak mi ti ayan ti pariko. Wan, babaero nga min ti anak yo, iso a pinapanaw kun Sa balimot nga min ti indanon na kada kami. Day tamot ti paglaingan ti anak yo, ti agulbod. Erlinda, talaga ka di nga awanan planom ang makisinnoblyan iti anak may. Awanan, nanang. Nauma akon kan nakabutbutang ti makisinnoblyan keng kuana. Ay, no kasta ti desisyon mo. Anya ngay nga road.
Di ka mababalaw, ngamin dakkel tinagkurangan ni Waldo nga anak may. Pasensyakan, balasan ka. Sino jay babae iti silid mo, si ka Waldo? Ni Isa, nanang. Ay na, Waldo aya, agpampanunot ka kaday. Di mo't imbaga yung agsina kaming kinirlinda. Nukas tamo lang, pumanaw kan. Kumpurme mo't tantiyaw awid mo dito'y balay. Ni nanang numangag na ni Isa tikas ta kay bagbagayo. Ay nawaw, nasaysaya akit di ano mangag na tapno amuna no anyat mapaspasamak. Nyamot ni nanang. Nukas tamo lang aramidam. Nasaysaya at no pumanaw kan. Pagbalinamot ng hotel to'y balay iti kastang aramidam. Nakababain launay kadag iti kaaruba tayo. Sikad tikat katawaan da. Nangyari ita, napudot bitang tulo ni nanang muking ka. Kaya't napaya pumanaw ka. Di mo't ngamin makauawat, tatang. Basol mo mo't ngamin. Amo pasan pa lang ang makamubon iti naramid mo panagulbud ka na kami. Nangiyawid ka pa lang iti babae, iti balay. Agseryoso ka mamawal ka. Urnusim ti biyag mo. No amo mabasol mo. Di ka nagaramid iti istorya. Aklonam kitday ti bidot mo. Wala, hunain. Agpanudot ka na sayat ko nakmadain. Saan nga ayam ni ayat? Nalawag ka day. Wan, tatang. Sigurado mo lang asaanin ang maulit tinapasabak. Tano maulit manayin. Talaga dagis ka kanyakong. Saan yun, tatang? Agbalbaliw ako. Takdiram na tangay bagam. Di ka arabi di pakaibabay nan. Pakaibabay nan ti pamilya tayo tigas na nararabidan. Tasak abis mo ti mang papanaw kang ka no, damanin maamwak. Uwan, tatang. Uwan gayam. Mapan ka tayo ni Erlinda. Agkid daw kay ti pamakawan na. Itigas ta, nasaya at kayo latta, uray alanganan nga agsinubyan kayo. Uwan, tatang. Kasta teramidag. Pasensya kayo ta nagulbudak manay. Asaanan ang maulit, tatang. Talaga asaanan. Ay nawaw! No nagbidot ka, agpakumbaba ka. Di ka agsasao iti saan apudno tapno mailimad mula ang tikalukwam. Tano maamwanda, nakarkaro ang nakababain ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuat ako, Nilda. Nalipatam ti balon mo lakay. Saanin, bakit? Ay nawaw, apay asaanan? Saan akong nagbalon? Mangan kami layang ni Jai. Naa, itaman pay. Di ko nam kanyak kat agtipit ta. Katun, Mart. Apay nga rod adi ka agbalon ngay. Di bali at ang alakalayang mo timakanin Jai. Saan ka magastusan, bakit? Kanlo gumatang ki Jai, di kan mapanog nga aglutaw. Agpudno ka man kanyak. At dansa matidad dumaamang mangtad iti balon mo itjay. Ne, awan na. At dalaang maamuak, talaga adakas ka kanyak. Mabisin ka ka din, Julius. Sikaman gayam, Nigi. Nalpasan, di paramit ni Busking ka? Nalpasan, Ayan nga iti balon. Ti ko nam kanyak at mga lakay iti balon. Iso asaan ako na nangalay iti balon ko. Adda iti bag ko. Pugtuam no anya ti inlutok a pangaldawan ta. Hindi ako matamunan niya.
Siyempre, ti paborito manin. Ay na, agyaman aklaw na inigi. Naimasa talaga ti lutong. Iso siguro akas lalumuklok magak. O sige, ibagam lang numabisin ka ta itad ko ti balon mo. Mabisin ako. Saan kami nanamigat. Tawan mo't naimas ang pasitay niya balay. Sige, mabiit lang nga ro, tamapan ko alaan ti balon mo. Aggidan ta ang mangal daw, ah? Anya ti kaya ta sa unye nakitak pare Julius. Ay no, anya ti nakitang pare onad. Nakita ka naggidan kayo kininiki itay. Ha? Ti kayat ko asawan, kat naggidan kayo anangan. Nakitak mo't lang iso tinangalay ti balon nyo atwa. Talaga lang anasingid kami kininiki pare. Ay, aganad ka pare. Sigaman, pagpampanunutan ta kami bakit ti daggers. No kastag sarasarita kayo, kat madlaw ko nga tati something yaw. Ay nawaw. Awan ha, something mo nga ibagbagam nita. Nasingad kayo unay ti tunggal may isa parang. May isa lang ti sigurado pare onad. Awan ti kahit asawan dagiti magitkitam. Lalaki ak pare, amok na kita. Garaw mo pa ilang madlaway. Narabian kamot anagawid, Hilda. Traffic nanang. Manmanupay tinagbiyahe alugan dito'y lugar tayo. Ni Julius nga'y. Awan pa'y mat. Ay nawaw. Anyat orasan, ngam awan pa'y anagawid nanang. Awan pa'y mat. Ay naapaw. Narabyan mananday di atao. No sa dino nga ta tinapanan na ah. Amang ano nag-overtime da. Sapay la kumaata puno nag-overtime da. No saan nga nanang? No adda nga iti sabali anapanan na. Ay naanak ko, agsarita kayon to itinalapat inton sumangpag. Kunaklakit din no nagawid mo't tanday di atao. Wano saan, amangan mat no na traffic laeng. Uray traffic, itay kumapay asim mangpot. Alas 5 ti dismissal day jay nanang. Anyat orasan, agalas 9 iti rabi eh. Ngam awan pa'y mat anagawid. Agyaman naklaunay, Julius. Agyaman naktain tulod nak dito'y balay. Pasensya ka na, tajip lang ti kabalak. Awan mo ngamin budget ko pang motor. Okay lang. At least, adda kadwak anagawid. Agyaman nakman na. Awanan yaman na, basta siya. Ngam, amangan no agungat ti asawam. Di nang tumamuan. Kasano no adda nakakita kadata kat idanon daken kwa na. Asino kumakay? No saludsuden na ka ngay no apay anarabyan ka. Ah, ay nawa, nalakalang daytan niya. Anya ti ibagam ken kwa na. Siya, kung ti makamu agrasong ken kwa na. No adda ti ibagak, sigurado apat yan na. Okay. O sige, agawit ang magkarutan. O sige, agan anak ka ha. Inton bigat manan. Sa dino tinagapuam, Julius? Ay nawa, adda ka magayam dita bakit? Baka pakigtot ka mat. Ti saludsod ko ti sung batang. Sa dino tinagapuam ko na. Adda nang ibaunan ni Buskanyak. Iso na rabyanak bakit? Sigurado ka? Un bakit? Pudno ti bagbakin ka. Apay nga rod akas sa tilangam. Kasla madanagan ka. Ay, saan ah? Awan ba't amo ka basol ko bakit? Ang taging ganan o patsim ti bagbaka kung no saan? Apay nga rod adi nakitaan iti diritso. No pudno ti ibagbagam. Atay ta. Pudno ti bagbakin ka. Buludak man nga rod ti cellphone mo. No talaga ka. Inton matamtama pa'y. Nalubat ti cellphone ko. I-charge ko labi. Bulodem lang ang inton matamtama. Kunakun kat. Anya ti ibagam onad. Among kading adda asawa ni pare Julius ni kay. Kanuan mat. Ay nawaw. Among matlagayam kat. Anyat kayat mo asawan. Among matgayam nga da asawa na jitaw. Ngam apay a feeling close ka pa'y lang kin kuha na. Ay nawaw. Agraman day ta abanag. Isyo kada kayo. Talaga lang agayim kami kini Julius. Rose? Kanuan mat. Saan ada kami ti ayan ti parikotan niya? Kasano saan? Kada kayo mo ti mga aramid iti kalukuan? Da kayo ti ayan ti parikot. Ikanyo iti dakes akay papanan amin a makikita yo. Anyang itimbaga ti asawam iti nagawid ka. Nagungat. Wen, sana ka nagpapekto. Anyang itimbaga na. Sinaludsod na no sa dino tinagapuak. Ngamjaking bagbaga ti pudno. Ayun ka, birthday ni Boss Inton bigat. Mapan ka ka de.
Numapan ka o di mapanak mo't. Ay, kat mapana ka. Agpa-night swimming ka, no? Kan sigurado nga ado ti arak kan makanijay. O di mapanta mo't. Agda kayo lagaan dito. Ah, agpapaangin kami lang, pare. Kasta ngagpaiso, agpapaangin kami laang. Parang Julius, itay pa sapsapurin da ka ni boss. Abay ka no, aday paramin da kanyak. Sige, ibagam nga umaya kon, pare. Umay kagideng dagidantan. Sige nga ni kay. Agbati ka pala dito, Juan. Wan, agpaangin akpay. Umuna kayo latan. Asino da ito, Julius? Ay no, anya dito bakit? Asino to iniki amang sapsapul kang ka iti group chat yo? Ah? Niniki? Asino da ito ababae ko nak? Apay asal saludsudan na no sa dino ta ayan mo? Ay ko bakit? Kasinsin ko dayta. Kasinsin mo kunam? Ay nawa, kay bagbaklaan, kabagyak dayta. Di ka man agululbut, sika, Julius? Kat pudno mo ti bagbagak bakit? Kasinsin ko niniki akatrabaho akmat lang. Kasinsin gayam ah? Katwan mat. Ay wan gayam, marabyan ang hagawit ita. Kasangay ni boss, kat ag-swimming kami kano. Anya? Required amapan kami amin, bakit? Saan amabalin alapdan nakmanan? Nangan ka din, Julius. Dalpasin, itay pa ya. Simurot matgayam ni Onad agayim mo. Un nga ron, di ko na kanya kung saan asigurado nga umay. Ngam imay magaya. Sapay nagado tilaw-lawatin day ta at taong. Punulaw na ita ko nam. Kasla babae dito nga unad. Saan ang makatal na tingiwat na? Marites launay. Amin ang makita na kit pakibyangan na. Ay, anta kayo magam dito, Nikay. Parang Julius. Ay, una yan. Si Murot man ni Tipustomi. Talaga amang asar dito at tao. Anya tar aramidam dito'y Onad. Awan makitday. Kahit kulang ti makitugaw. Mabaling ka day. Ay, nawaw. Agtugaw kalata, ano kahit mo? Ay, Madamamot nga may tinom da boss. Kadyak kahit ti mabartag. Iso adi tuyak pa man. Mayat mo't gayam dito pwestuyaw. Naangin siya. Naglukon day di Julius? ay nawaw, anya man ang tinaramid ni Julius aya. Kitaan nyo day ito aladawan, nanang. Adda babae akadwana. Ay wag, nag-resort da ita saan ka day? Wen, nanang. Isumot lagayam asimurot. Adda gayam babae na ijay. Familiar kanyak ti babae iti ladawan. Asino mo nga itinangisend iti da ita? Diyon sa ludsudan, nanang. Basta adda. Sapay sweet da iti da ita aladawan. Ti kunana kanyak idi nagsaludsuda kat kasinsin na kano day di anike. Adayamot agkasinsin akasta. Nasa umon, nanang. Sweet da iti kasinsin na kuno. Babaero a talaga. Feeling gwapo mo da di lalaki. Nasaya at tanagawid kan, sika, Julius. Ay nawaw, di naksermonan at akasangsangput ko lang, nabanugak. Anya ti kayat asawan da iti aladawan, ah? Ne, ladawan mikiniki da ita, nangalamot ita. Saanan ang napatag no asino tinangisen kanyak? Kasta ti kasinsin nga ibagbagam, ah? Ni bakit mo? Awan makita ka Malaysia iti da ita ladawan. Kan kasinsin ko ninigay. Apay ang pagpanunutan mo't iti dakas ni tao. Tagrason pa ilaan. Amok asaan apod no akasinsin mo day di babae. Adalakit dilimad a relasyon nyo. Awan na limot a relasyon mo't ngay bagbagam. Mingmingam anasaya ti ladawan. Normal ka di kastangar aramiden nyo, ah? Kita man, aramid mat ti agasawa, wenno agnobya ti kasta. Noan niya timbagak, isuday jayan Hilda. Di mo ipilit ti mom. Kasinsin gayang, ah? Naimbaglaan ta nasabat ka, Hilda. Anyat masapul mo, Onad. Pantayam da asawam. At da babae na day. No kasta, sika ti makinkuko iti day di adami account? Wan, insan ko kang tamok tirik na ti maluklukaw. Ti ko na ni Julius kanya, kat kasinsinda ka no. Kasinsin ko day di ko na namot. Agkasinsin nga. Oho! Kung kunalaang nila kay mo day ta. Kunaktupay kat. Kita makat sweet dadwa. Kasjay, agkasinsay. Talaga babaero day ta Julius.
Ay na! Bagbagam to no agawid. Hindi nakiramraman Saanan? Isakok dagiti bado na, tauray pumanawon. Ha? Anya? Seryoso Saan ko akasapulan ti lalaki akas kenkwana? Nakaululbud launay. Anya jay na isa ko nga inruar mo, anak ko. Dagiti bado ni Julius, nanang. Isina kon, tapno na wayada iti kasinsin na nga ibagbagana. Ay nawaw, pudno nga rod ti atap ta. Saan na akasinsin ti babae akadwa na iti ladawan? Wan, nanang. Rason na la ang akasinsin na dayjay. Tapno saan tayo apagpanunutan iti dakes. Ay naglukaw. Talaga, nagluko. Saan mo't agwapo, ngamay na. Nalabos mo't ti kinababairo na. Saan lang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanyak. Isu nga ita, palubusa kon nanang. Isumot lang asakit ti ulo ti ipapain na kanyak. Apay asimrot kapay laang si kaalalaki. Bakit? Dinakman awagan iti bakit? Di mo na basa di karatula ijigit aya. Awanan ti karbangam dito, iso apumanaw kan. Huh? Badum dagiti nakasakaw. Alaem, tapno saan nga isupay amay warwara dito. Saan ko mamatakas Ay nawaw, nakapangad nga kon Julius. Nawayakan. Nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Sumurot ka iti kabit mo no kayat mo. Awan bibiyang ko. Bakit? Si Kalaang tayo ayatag. Si Kalaang tayo ayatak tarupam. Pumanaw ka kidin. Apa yun, pare? Awanan, pare. Insinan akong tasawak. Apay ka lang. Naduktalan natin may paman kada kami kininiki. Nagpamarangak nga wantang mau. Narigatin umaamon na siyak tinangindahanong kinibakit na. Among pare, italahan nga naka-Amerisak. Kamaligayam tikas jay. Nasingid kayo launay kaming kininiki akatrabahuan ta. Day tatipidot ko, pare. Nomok kumakasto iti pagbanagak. Linikliga kumanda dya babae. Kita paray. Ang mga umay agreklamo ni bakit mo dito. Kat ikatunda kayo ni Baus. Sapay di na kaya tikas jay. Un-una ako ni boss, pare. Agrisay naklangan, sakbay amay babainak. Likliklikan na ka di, Julius. Kan nadamag kung agresign ka kano? Anya ko matibibiyang mo. Lipatan tan titong kalmay sa niki. Ay nawaw, kalpasan ti amin. Namiris ko nga ay taggayam ta asawak. Anya? Sa napod na pa nagayat ti marikrik nak para king ka. Kahit kulaang tag-enjoy. Anay ko. Apa sinipat nak? Day tati ganabon. Awanan kay tibain. Kalpasan ti amin. Kasta ti bagam kanyak. Ha? Feeling gwapo ka mat. Lupap tumil at agong mo. Bakit? Nag-resign na kiti trabaho. Anya ko matibibiyang ko no nag-resign ka. Tapno awanan ti pagdanagam Ay nawaw. Awanan ti bibiyang ko kan ka kunakmat. Di uray sumurot kan iti kasinsin mo nga ibagbagam. Pangasim ko maata pakawalan na ko. Uray mapakawang ka. Saan ako na makisinublian pa kang ka? Please, bakit? Ay saan? Uray anyat ibagbagam. Saanan nga agbaliw ti kapanunutak. Di bali, tawan mo't anak ta. Agbalbaliw akon, promise. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Uray agsangit ka pa iti dara iti sangwanak. Saan ako na makisinublian kang ka, Julius? Naibusan ti pasensya kang ka, period! Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan. Tano maibus ti pasensya ti asawam, awan to ti subliana. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo.
Daytoy laeng Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, bagay mula unay tabuok mo, Mari Rebecca. Tabulaan nakpailaan mo't Marimina. Saan Itian niya aga po abulaan ka ngay. Pudno ti ibagbagak, Mari. Talaga abagbagay mo ti kasta akulay ti buok. Kas kala artista iti kasta alangam. Alawo nun, siya kung ti agbayad iti reband mo. Di, saanen Mari? Nakababain mo't kang ka? Itapay, Mare. Katno namin anumutan nga in libre ka. O sige, sika ti makaam mo. No ada extra manim, di sika paylaang ti makaam mo nga agbayad iti riban ko. At damot ket di kwartak dito, Mare. Agyamanak Mare, nakalibre akmanan. Ay nawaw, awan anyaman na, Mare. At damot ket di kwartami kan lakay ko. Uray may salaang tigayam ko no kaskeng ka. Naragsaka kon Mari Rebecca. Ay nawo, nakulayan manin tibuok mo. Nagpasalon kami kan Marimina, Daniel lakay. Isumot lagayang nga unat tibuok na idinasabat ko di tadalan. Anyat makunam ngay, bagay mi kadimo lang. Amangan ko nak, no si ka manin tinagbayad iti riban tigayim mo. Siyak ngagpaiso lakay, gayom kumot dayjay. Ay nawa, agpampanunod ka di Rebecca. Kanain mo mo't nga ilibre dahi ta agayim mo. Saan matakanayo na? Sagpaminsan laang mo. Anya sagpaminsan nga ibagbagam nita. Kat nugalanti ka launa itigayim mo. Ay nawaw, dakas ti agim imot, Daniel. Aday bagak nga imuta mida. Ti kanyak lang, kat kisayam ti kinagalantem, bakit? Adda ka dila kumabangos na naton niya. Ay, adda pa'y, mano a kilo ti gatangam. May 1 kilo laang, nana. Mabit laang tamang isupo ta. Good morning, Mari Rebecca. Kunak tumot. Sika, di nagturong dito yung store. Umayak gumatang iti pamigat mi, Mare. Sika ngay. Tinapay ti gagarak, Mare. Oh, ato yung tibangus agat-gatang, Rebecca. Agyaman nak, nana. Talo asupot manmet at tinapay, nana ton niya. Inayon mo tatalo supot at tinapay iti bayadak, nana. Sigurado ka kaday? Wala na. Nasingad agayim ko ni Mina. Iso nga okay lang kanya. Ay na, agyaman aklaunay, Mari Rebecca. Talaga anagasa takeng kaagayim ko. Ato yun ti suklem nakong. Agyaman aklaunay, nana. Ay, sobra mo ti kasjay akinagalantem nakong. Ay nawaw, sigod mo't nana. Saan ko ngamin nga ugali ti agim imot kat? Ngam narigat mo't laeng no sobra ti kinagalanti ti may sa tao nakong. Anya tinarigat ijay nana. Mayat kat di Ado ti gayem mo no galante ka. No imot ka ay katawan asino ngay ti mayat amakigayem iti imot. Ha? Kitaan nak nana. Ado ti gayem ko ngamin galante Sabagay, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Siyak ngamin, importante mo ti makuna as savings kanya. Saan akinaimot day jay? No anya ti amuyo husto nana, iso ti aramiden nyo. Di nak isuro tamok tar aramidet nana. Si kamot ti mangiluto iti bangus lakay. Ti suklik ngay. Ayun. Ay nawa. Dahito lang, manuti bangus aya. 120 pesos lang ang matikurang iti suklim. Nangusaram iti 120. Binayadak ti tinapay aginatang ni Marimina itay. Naggidan kami ngamin dita istor itay. Ay nawa. Itaan niya agapo abayadam ti ginatang na. Na, di nakman isuro si ka Daniel. Sobra mo tinday ta kinagalantem, Rebecca. No imot ka laang. Di naksuruan iti kinaimot mo. Saan ka sursuruan tap nagbaling nga imot? Ti kanyak laang. Kat imbis agastusan ti kwarta kadag iti bambanag ngawang kayo sa iskan na. Urnungam kitday. Tapno adda gastusan tayo no kasta nga da emergency. Nagadulakit din nga mo.
Ilutong ket din tabangos tamangan tayon. Mabisbisin ako. Umay ko isubli ti binulod mi atols kada kayo, nanang. Nasaya at may tain sublim langan. Idi pa'y may sangal daw ngor urayan ni tatang mo dayta. Tarimaanan na kumatiri daw tayaw. Iso nga rod nga inyag ko, nanang. Huwag gayam. Amangan kunak no adapay kwartam dita. Pangusaram iti kwarta, nanang. Adala ko magatangag anak ko. 500, nanang. Awan ti blow bills mo dita aya. Anayo mo na nga sa ngaribaw. Ala, muti nga rod ta 500, taso katak iti sa ngaribong. Ay na, agiyaman aklaunay, Rebecca. Talaga mapangnamnamaan kang anak. Ninanang sipod pa'y idi, mapangnamnamaan ako na talaga. Sa anak nga imutan niya. Isu asi ka ti paborito nga anak, tagalanti ka. Gidad duma kakabsat mo. Ada tim imot da. Syakla ang mga amin, tigalante kada kami nga agkakabsat, nanang. Nakita ka inig kami na lang mo iti kwarta iti anak ko. Ikang kayo ngarod iti sa ngaribo, tatang. Tapno awan ibagbagayo. Aha. Para kada kayo. Saanan anak ko? Urnungan nyo kididayta. An-anun ka naman ni nanang mo ti kwarta adinawat na. Adda ka nung katangan na, tatang. Ay nawa, kanayon langan aday tatirason na. Adda man siguro in-order na ito online dan. Bayan yun, tatang. Mairuam ni nanang mo no kastalang anak ko. Itad mo mat amin adawatan na. Tapno aganjoy mat Kita amangan mo iti sobra kinagalantim kat awan maurnong nyo iti asawam. Una yan, agpada kayo mat kini Daniel. Surwan nakpay nga agimot mat. Inya. No di yung awatan to'y sa ngaribo, itad kulatan kini nanang. Bakit? Kita mamat. Ay nawaw, tian niya manan guriyaw. Dawat ka mat adawat iti anak ta. Pangusaram manin iti kwarta adinawat mo iti anak ta itay. Naa, anya ko matibibiyang mungay. Imbis nga isurom ti anak ta. Awan ta sikat ti number 1 adawat iti kwarta kang kuana. Naa, no kayat mo, di agdawat ka kang kuana. Saan asyak tirang-rangam? Anya? Di mo suruan ni Rebecca nga agbalin nga imot, guryaw. Makaamo ka man langan. Naibus mo't gaya mong timanti kalakay. Ikanak iti kwarta ta siya kun ti makaamo agumatang. Siyakon. Ay nawaw, siyak nga ruda. Siyakon ti mapan. Amangan no adda ti makita mi jay kat ilibrim to manan. Ay nawaw, apay kastamot ti panagsasaom kanyak si ka Daniel. Amaamo kan Rebecca. Galante ka launay no sa bali at tao ti saritaan kat. Kas kumay ti gayim mo. Hay, day tala ka na yun ti issue mo. No imot ka, ay kat imot ka. Di nakiramraman iti kinaimot mo. Ay nawaw. Basta, naimbaga ka siyak ti gumatang, siyak ti mapan. Amangan no sayang manan ti kwartaan nagkrikrigatak. Okay, di sikan. Sika aminin. Ngam di ka agrek-reklamo Aldala ko yaman ti kananaton niya. Per kilo ka day, wano tay nakabutay. Tay nakabuti latan nana. Dayta 55 pesos. Manaw. May salang nana. Itaman pa'y asikat may gimatang, Daniel. Una, tasubraman kami ti kinagalanti ni bakit ko nana. Amangan ko no isumanin ti ibaon ko nga gumatang. Kat masabat naman ti gayim na. Amangan no ilibre namanin. Dayta nga agpaiso. Galanti launay ni bakit mo. Kaslay din na minsan, isaw tinangbayad iti ginatang ni Mina agayam na. Nalabos mo't nga ron nana. Siyak ti masiksikuran iti kasya nga raramidan na. Agraman nga min ti riban ni Mina agayam na kat iso tinagbayad. Ay sus, agasam man dayta. Diyak ka mo, ano ti kapanunutan ti asawak nana. Naregat ti kasta. Imbes nga urnungan nyo, itid nakit deng iti sabali at tao. Kasanungay no agkasapulan kayon to iti kwarta. Pangalaan nyo ngay iti gastusin nyo. Dahito ti sana mapanunot ni bakit ko nana. Urain na siguro nga agrigat kami. Santo agnakam. Nagsweldo kayo kanong magaya man lakay? Anawaw,
Anya kumaitahan no nagsweldo kami. Awan pa'y inrimit mo kanya-kanya. Siya akong timangidulin iti sweldo. Siyak ti babae, Daniel. Siya lang ang timangidulin. Narigatan. Ang mga lumaigastos mo amin. Ay, no. Awan ka di ti panagtalag mo kanya. Noon niya timbaga. Iso ti masurok. Saan ang nagbaliw? Ay, uunay kan. Ala, imutang ti padam a tao. Tamakita man no addan to tumulong kan no si katag kasapulan. Saan akin na imong ti kasto nga raramidak? Ngamin, para da ito iti masakbayan ti pamilyata. Bakit? No di mo ma-appreciate da ita. Saan ko naparikot da ita? Kasano ang mabindisyonan ka no imot ka? Ti kanyak lang. Kagkisayam ti kinagalantem. Sana dakas ti magibigay ti bindisyon ang naawat tayo iti apo. Ngam adda ko mati limitasyon ama ko na. Sino tinangibagakin ka ang mabalin mo ti maturog ditoy, ha? Ay nawa, dito'y matisilid ta. Pagturog ak kumangay. Maturog ka ijay salas. Wano saan, maturog ka ijay ayan dagiti ubing. Apay mo takas ta. Tamakita man. Nasakit ka di tinakam mo. Tasaan ko nga impadulin ti sweldokken ka? Sino mati saan nga agsakit tinakam na no kastalaang? Kasanumot nga men, di mo ammo ti pang susaram iti kwarta. Kontrabida ka ngamin. Tunggal adda aramida, bidot adagos iti imatang mo. Ibagampayan a sobra ti kinagalante. Pudnumat, sobra ti kinagalantem. No saan ko akontrahan, awanan na. Anya ngayon ti mabati para ti pamilyata. Ay basta, maturog ka ijay sanas. Di mo ipilit ti kayat mo. Alaman, ipatas mo man ti agpalibre ka dagiti tattawa ka na nga ilibre. Kita, ano ilibre da kamat? Grabe ti kinaimot dahi a Daniel, nanang. Ay nawaw, ay nyaman ang tinaramid ni Daniel aya. Saanan asyak tinangyawatan na iti sweldo na, nanang. Iti anya agapu kanumay. Hay, jakman amo iti dahi a lalaki, nanang. Si kamot ti babae. Rumbeng na lang nga itig na ti kwarta kang ka, ah. Imot ngamin, di na kayat nga da sa bali at tao ang mairanod iti kwarta ang nagbanugan na. Narigat mo't no ilibre yung amin. Anya nga ti babati para kada kayo anak ko. Di ka man sumanao dita si Kaguriyaw. Saan asika ti kasarsarita may? May ka mo't abakbakitan. Imbis asurwam tinasaya at anak mo. Anya nga ti gastusin da, no may gastos amin na kwarta. Nodda nga ti emergency, alaman. Apay nga iimot mo ti bindisyon nga intad ti Diyos. Kasano ang mabindisyonan ka no imot ka mag? Ay na. Saan ko nga imbaga nga agbaling nga imot anak ta? Ti kanyak lang, kitkisayan na ti kinagalante na. Saan adakis ti mangibigay iti bindisyon? Hindi na kumama sobraan Agpasalunta ko mamanan, Maria Rebecca. Kayat ko kumamare, iso na lang ang tawan matan kwarta. Ay nawaw, si kapay laang ayat ti maawanan iti kwarta. Awan nga rodon, saan mat ngamin nga impadulin nila kay ko ti sweldo na kanya. Di, saan ka nga rodan nga agpasalon ita? Anya nga tano ilibre nakmat, mare. Siyak mat ti ilibre ko na. Ay, kwa, mare. Bagaan kantulaangan no adati extra manik. Awan pa'y ngamin itakot. Para kanyak laang mat tinabati a kwarta. Nay, unay na tanga uyak mo bakit? Ay, huwag nga rudlak nga eh. Kaslag tarang kasuak. Nagsakit ti ulo kan bagbagit. Ay, agpa-check up ka mo tan Adda kwartam dita. Ipadas mo ang agbulo di tigayim mo. Ni Maremina. Isumata ka na yun ti ilibre no da kwartam. Ipadas mo ito masidagkin ko ana. Ang mga no damaitad naging ka. Sige lakay. Padasak man nga rod nga awagan. No anya ti makunana. Hello, Maremina. Nakaawag ka mat, mare. Anya ti masapul mo? Ang mga no adda extra a kwartam dita, mare. Ay nawaw, an-anuam ti kwarta, mare? Pagpa-check up ko mare. Di ka madanagan. Buludok mo't. Bayadan minto mo laang. Pasensya kan, mare. Ngam awam mo kwartak ita. Uray manulaang, mare.
Talaga nga awan, mare. Agpakada akong tanay. Adupay tinaskan nga aramida. Ay nawa, inadap na ada ako sa cellphone na. Pasensya kan, ngam talaga nga awan kwartak ita anak ko. Dumawat ka payla ang kinilakay mo no ada idoldolin na dita. Agpakada akaw, ta ada tilakad mi kinitatang yu ita. Ano timbaga ni Rebecca? Kasapulan da kano ti kwarta. Ha? Apay, ano tinapasama kaya? Agpa-check up ka na, tanasakit ti ulo kan bagbagina. Aguyak pay. Ay, dahil kanti ibagbagak kang kabakit. Anya nga ron maaramidak, kaawang nga ron ti kwartak. No saan ka kumaadawat-adawat kang kuana ide? Di nakaurnong da kumamat. Basol ko pa ita. Wan taimbis nga isurum di anak mo, tapno makaurnong da. Saan? Tamay sa kamot adawat-adawat kang kuana. Naimbag kumano sa nakumkumpurme ti pangigasgasto sa may ti kwarta daw dawatab. Ni kumarim te sangay. Inlibrin da dyan saan ka di? Ay, jakmat nga roden makuntak lakay. Makitam da ita? Kung nakman, no ado tigayim mo. Ado mat nga agpaiso lakay. Ngam ita tas sikatag kasapulan. At dada ka di? Awan lakay. Adula ang tigayim mo ide. Ngamin, ado mo't ti kwartam kan sobra ti kinagalantem. Ita, tas sikatag kasapulan. Awan damot aminen. O sarumpay lang detoy. Agpa-check up ka. Iti kasta, masigod da daw yak mo. Narigat no maakaran na gitubing. Ay, agyaman naklakay. Pag nakmam daytan, napasamakin ka bakit? No adda kwartam, mangidulin ka iti para iti pamilyam. Tanarigat agdawat iti tulong iti sabali a tao no sikatag kasapulan. Wan lakay, maawatak itan. Kontrolan ti kinagalantim ngamin, bakit? Tano sikatag kasapulan. Saan tayo nga agpapahada iti kapanunutan? Kan addalat tadag iti tao aman ang gundaway. Saan nadakas ti mangibingay iti bendisyon? Yung addalat takuma ti limitasyon na. Nawatam. Ay, nawaw! Saan adakas ti mangibingay iti bendisyon a naawat tayo? Nupay kasta, adalata kumamat limitasyon. Tapno saan tayon to nga agbalin, akaasi iti udi na. Nang runa pay no adadag iti manang gundaway at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.